1986 barakwereka ruwaje hano ababonye filime yitwa ngo ni Karate Kid za kera zo muri za 80. uyu mwana muramuzi bamwita Russo ndetse ukamwibuka no muri Cobra Kai yahuye na Sensei Miyagi. Good morning, Daniel-san. Mwaramutse Daniel-san. Mwaramutse. Urakaza neza muri Miyagi Family Dojo. This is really something. Hano rarenze bano bose bamanitse ribanda barana abakurambere bose ba Miyagi. Who's that? Uriya ni ndese? That is Miyagi Shimpo. Uyu ni Miyagi Shimpo Sensei. First Miyagi bring karate to. Uyu niwe Miyagi wa mbere wazanye karate muri Okinawa. Like all Miyagi. Kimwe n'abandi ba Miyagi bose yari umurobyi nawe. Love fishing. Yakundaga kuroba pe. One day, haje kusumuye gukomeye izuba rihambaye imiraba myinshi mu nyanja ari kuroba ariko abura ifi yo kuroba. Sensei Shimpo arangije kubera yarabuze ifi yo kuroba arasinzira ku nkombe za Okinawa aza gukanguka ubwato bwamugejeje ku nkombe z'Ubushinwa. Umuryango w'abahandi wo mu Bushinwa niwo waje kumufata uramutoragura mu mazi barangije bajya kubwigisha ubugeni bwa kungufu. Ubwo Sensei w'Umuyapani yagarukaga muri Okinawa Miyagi Karate was born. nibwo havutse icyitwa Miyagi Karate. Iyo karate yari imeze nk'ari imico ibiri martial arts ebyiri, ubwo ni karate ivanze na ya kungufu bari baramutoreje mu Bushinwa. Two branches. Byari bimeze nk'amashami abiri ariko ari ku giti kimwe. Kuva icyo gihe abahani n'abamiyagi twabaye umuntu umwe kugeza uyu munsi wa none. Abayapani barwana karate ya Miyagi ni Miyagi kuva yaratugaruke mu Bushinwa Beijing uyu munsi wa none twigarukire mu Bushinwa. Nzajya kwiga kungufu noneho mbiyemereho shaho jewe ndaje nigire ku mushawurini bebe Jackie Chan mama we murwane sha murwane uranyumva mwebwe murwane. Jackie Chan afite ishuri rya kungufu mu Bushinwa. We mugende garo mwabana mwafite igishuri kinini yigisha kungufu mu Bushinwa. Ambara ikote kuramo ikote, ambara ikote kuramo ikote. Hano wari uri kwiga wushu hakuri na rwana n'igitakubitaka na kariya wushu bebe byo ni tekinike. Hano harakana kaje hari icyo kabonye karikanga kabonye umugore kariruka nakana gato. Master Han Shifu 怎么了？ 医生来了。 muganga araje 拖住他，快！ genda umutinze genda umurangaza umutinze 快去找小林。 we mubwire ri we muganga araje we hari umwana baje kubwira kwitoza kungufu. muganga araje. 您来到 murakaza neza muri Hana Academy 马水功夫的 muje kwiga kungufu namwe kana bakabwiye ngo gakerereze no mugore 会太迟。 niyo warushaje twakwigisha kungufu tutangira tukwigisha kwambara ikote gukura mikote kwambara ikote gukura mikote 多叫外套。 wakana 知道他让你来拖。 mwarimu yakubwiye ngo uzunyerereze 我可没做这个事情。 oya ntabwo ibyo bintu nabimubwira 他让的对不起。 rata yabimbwiye umbabarire cyana we ndagenda yaje kwishimiza ngari kwishuri ya mugore umuhungu wanjye ari he kumbe ni mama we ngwino tubanze tuguha agacyayi mada iyi ngaje gushaka umuhungu yisize guhindura imyenda amenye mama atamukundiye ari kwiga kungufu ri ari hehe 功夫是可以赋予人家力量。 kungufu ni ikintu cy'imbaraga umuntu umva mu byubahiro byawe 但我已经在你所谓 nabuze umwana wanjye wa mbere aburiye mu nzira yo kwiga kungufu 在重蹈覆辙。 sinshaka kubura n'umwana wanjye wa kabiri ngo ari kwiga imirwano 我理解。 ndakumva warije 小雷对你多重要， iri icyo asobanuye kuri wenda kizi 他再受伤了， ariko sinshaka kuyisanga mu bibazo 不然知道， turabyemeranyaho 只有功夫可以。 ariko uramutse urebye ukuntu kungufu yafashije umuhungu wawe 生活把我击倒，都是功夫把我。 umwana wawe igihe cyose ubuzima bwagiye bumushyira hasi kungufu niyo yamubyutsaga cyagiye uba ufite agahinda ubabaye y'amadepresiyo 这是送 iyi 给 ngofero ni iyawe 这是什么？ 我找到了一份新工作， nabonye 纽约的一家， umwanya wo kujya gukora mu ivuriro ryo muri New York muri Amerika 让我们俩可以重新 ni 开。 amahirwe yo kugira ngo njye n'umwana wanjye dutangire ubundi buzima bushya kuba ngiye gukora muri New York 两顶帽子。 none se kumpaye ingofero ebyiri 从你们出 imwe uyiha umuhungu wanjye ri 就可以送他一顶。 umubwire avaho inyuma yawe aho yihishe Tonight at dinner， umubwire duhure nijoro dusangire ibya nijoro 真聪明。 acyana we 我是说你妈。 nyoko umwana yahise akurikira mama we ngo mama wagiye kujya gukorera muri Amerika hano turi mu Bushinwa Beijing
katurore 你们是准备什么时候告诉我？ mama ntabwo wagomba kubanza ukambaza I'm sorry. kumva uri hano mbabarira Shelly, would you like to move to New York? zawuri wanyemerera tukimukira muri Amerika And how long are you gonna ubuzima bwacu buri hano for me? ubundi uri kubimisha kugeza ryari Keeping secrets? nimba hari uhisha ibanga ni wowe 又不是打。 nari ndi kwitoza ariko sinari ndi kurwa Get violence in return. iyo witoje urugomo uba uzagira urugomo n'ubundi Shelly, there Shelly. were so many other things for you. hari ibindi bintu muri Amerika aho tugiye niyo ko uzakorayo In English. ubu kuki ubundi uri kuvuga icyongereza Your mama language, umujyi mushya ururimi rushya all this stuff here. ibintu byawe byose ubisiga inyuma tugiye gutangira ubuzima muri Amerika New York 可以给我你的手抄吗？ Data wansigiye ga zawe mwana urebe bahise berekeza muri Amerika hari amamodoka ubona ukamenya ko twamaze kugera muri Amerika bakise gute Karate Kid Legends yo twise tugera muri New York ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika katurore yo Rebe umwana bamukuye mu Bushinwa bamuzanye muri Amerika niwe na mama umwana ntago yishimye buriya nta mwana wifuza kwimuka ava aho yigaga asiga inshuti ze keretse nkamwe nyine mwamwumva ngo Amerika 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 kubundi kivuguti wava mu Gatsata ukajya kuba muri Amerika sinzi ahantu mwamuvukamwe karitsiye ibarimba rebe yaje hano The box has arrived. It's nice. turaho baje hano hantu heza mama yabonye akazi muri Amerika Go check out your room. yaje hano yicara aha atangira kureba ifoto ari kumwe n'undi musore Hey, Mama. mama I'm gonna try to find something for dinner. All right? Think of something. ngiye kujya gushaka icyo kurya Well- ngiye gushaka ahantu nagura pizza Sure. ntujye kure kandi wirinde iteka mba nirinze mama umwana ngo agiye gushaka icyo kurya arebe nk'ahantu yagura pizza Never knew life would be a bit umwana hari aho yabonye yinjira hano akigeze muri Amerika nonaha to improve with the groove, gonna make it quicker. Tick, tick, ticker. But people gotta be meaner. Yeah. It's cleaner, work on demeanor. Reach for the sky, be a dreamer. Life will be a little bit sweeter when the day comes. umwana yakase hano akata umujyi wa New York nibwo akiwugera mu masaha y'ijoro agenda areba kana kariya yeah. umujyi uraka uyu ni umujyi uve kuri twa tugigi umwana aza gukata hano abona ahantu handitse Victory Pizza injira hano Can I help you? nagufasha Yeah. Yego. You guys have mufite like a stuffed crust? pizza ya stuffed crust No, we don't have stuff. oya ntazo dufite But you know what? I think I can help you out. urabizi ariko ndakeka nagufasha Car. Drive through the Holland Tunnel to fata imodoka yawe utware ujye muri New Jersey ni mayiro 20 a nice, crappy little. urahasanga ahantu hari ikishopu kinini ushobora gusanga izo pizza mwarangije harakana k'agakobwa kaje I apologize on behalf of natumbabarire moron, bino bigoryi bibiri one of whom is my dad. umwe muri byo ni papa wanjye We don't have stuffed crust. nati izo pizza ushaka ntazihari Plain pepperoni, sausage, ariko twawukorera pepperoni cyangwa sausage and eggplant. ni pizza nyine ziri Yeah, pepperoni. okay nkorera pizza iriho pepperoni Anything else? nta kindi mufite papier hygienique Sorry. kuki Context. I just moved in. nibwo tukimukira hakurya iriya Some stuff for the apartment. Is there a place nearby? inzu turimo rero nta papier hygienique zirimo One where I don't have to drive an hour to Jersey? biriya bambwira ngo ntware imodoka njye New Jersey nta modoka mfite nibwo tukimuka Yeah, there's a bodega around the corner. hari hakurya hari ahantu ko kuwagura In store. We call hari iduka waguramo papier hygienique Weird. Cool. urakoze Thanks. I'll be right back. reka njyewe ndahita ngaruka wari pizza yanjye tukwandikeho nde Lee Fong. banyita Lifong Welcome to New York. urakaza neza muri New York Lifong urakoze What? iki Since when did you get kuva ryari ariko utangira kuri kwigira umuntu mwiza This needs to be. umwe muri twe akwiye kuba umuntu mwiza ariko ngo ducuruze nta kana Who starts at 7? ishuri ritangira saa 9:45 Train. urafata gari ya moshi Transfer to the uce Union Square And then you see Miss Morgan. Morgan. ujye kure Madame Morgan ndabyibuka byose mama I think. ndakeka
How about you? First day at the hospital. wese kwa muganga ugiye gutangira akazi bwa mbere beze bite? Mama nawe n'umunsi wa mbere ku kazi, we nawe n'umunsi wa mbere ku ishuri ngo bakigera muri New York. Umwana agiye ku ishuri n'umunsi wa mbere, mama nawe agiye ku kazi mu bitaro akora, yabonye akazi n'umunsi wa mbere. Yeah, umwana yise yambare kuteri yerekere. Katorori. Got varying degrees in my life. Yeah. If only I could seize all the right stuff. Ageze anabona hari ibintu by'ibiposteri babimanitse by'abantu bameze nk'abarwana. Rebe, mwana arikomereza bamurangiye buryo agomba kugenda mu nzira zose agomba guca kugeza ageze ku ishuri. Breath and look confident. Nugera ku ishuri umeke wigirira icyizere. Your mom wants Hagira umuntu ugukanga. Winjire mu ishuri umeze neza. Dufite akazi kenshi ko gukora. Kizanabona mu kigo agiye kwigamo. We mwabagiga we muri bubiki. Abanyeshuri biga segonderi no muri Amerika barifata bagasomana we. Siko mu Rwanda ayo makosa batayakora abana bo mu Rwanda ari inyangamugayo. Yaje hano mbasa yo kurya dore ibintu babagaburira. Kumbe no mukobwa wamuhaye kiza ninjoro niho yiga. Mwana yaje hano basaye ibizamini akagera bagakora biga bakiga kwiga reka buriya biravuna. Hey, wasobanura neza gutyo utarize. You, Tony. You know I'm good for it. It's what professional. Umva nanjye ibyo nabyikorera wawe. Umukobwa ageze hano ibintu arabimena. Cheaper than you are. Rebe. Let me help you out. Reka ngufashe. Akana kaje kumuteruza. I'm Lee, remember? Banyitari uranyibuka. Tonight, your pizza place? Ninjoro naje kugura pizza iwanyu. Right. Yego. Stuffed crust. Niyo waruje kugura. Yego. Niko batangiye kumwita. How come your English is so... Ese kuki cyongereza cyawe mbanumva ari cyiza? My mom did her residency in Mama wanjye yatuye muri Hong Kong. To an American school while I was there. Anyandikisha mu ishuri ry'abanyamerika riri muri Hong Kong niho nigiye icyongereza. Now you're slumming it here with me? None dore wicaranye nanjye hano. Yeah. Yego. Rebe. Okay. Well, thank you. None urakoze. I think I got it from here. Ibisigaye ndabyikorera. Not doing anything. Are you sure? I do have a couple more stops. Harahandi hantu ngiye guca. Oya tujyane dutambikane twiganirira ntari. Many new friends today, huh, Lee? Uyu munsi wakoze inshuti nyinshi se ku ishuri. No. Day's not over yet. Umunsi ntabwo urarangira wabona ndi buzibone. Bahise batambikana biga no mu kigo kimwe n'abakobwa baturanye. Batangira kugenda bayavuga nyine nk'insoresore. Bino bintu ntabwo nari kubyitwaza byose n'ubundi pe. Okay. You got aprons, you got sauce. Yageze hano. Cyabonye abantu bari kurwana bari kwiga karate. We yiga kungufu bari kwiga karate. Mukobwa vayo. You study karate or something? Wiga karate? Yeah, kung fu. Nize kungufu kera. It's cool. Ni sawa. But yeah, don't do any of that anymore. Ariko ntabwo ngibyikora nyine. You're clearly over it. Uzabyikuremo pe. Train here, okay? Ina ntuzitoza. Because you can't. Kubera ko utabishobora uzabireke. Yeah. Yo. Long time no see. We hari hashize igihe nakubona sha. Long enough. Ntabwo ari kinini cyane. Hey, Daddy owes me a call. Ubwire papa wampamagare. Yourself. Wabimwibwiriye se Oshe. Yo, man, don't listen. Naragerageje ariko so ntago yumva. Fuck the old block then. Ubwo ronge ntago bindeba twigendere. Bebe. He owns that gym. Ura mugabo niwe nyiririya gym. Alright, just papa wanjye muri mideni ry'amafaranga. fine, okay? Kano gace ujye wirinda kugaca muzagira amahoro. Bebe, ntawituriza. Good, Connor, looking fast. Ko nagira vuba vuba ndabona utwubita gahoro. Umusore bita Connor. Your girl Mia out there. Wa mukobwa mwakundanaga Mia. Moving on pretty fast. Mbonye amaze kukwikuramo kabisa mbonye agasore bari kumwe amaze kukwikuramo. What are you laughing at? Uraseka iki? It was funny. Byari bisekesha ibyo bavuze. Umukobwa yakwikuyemo ari kumwe n'akandi gasore. You're right. Nibyo. I need to lighten up. Nyeneye kuza. Do. Cyana ni ikigome. Cyana kirakubita. We. Bebe. Kuri muri New York. $600? For a replacement part? Amadolari 600 kumindurira akantu. Okay, forget it. Just... Iyo ari kazima kagura icyabiri. 大姐， Wita zo. 意思给我们打个折吧？ Avuga mu gishinwa hano hacuruza umushinwa. 朋友， Yoyo. 450现金。 Kibawusha sincha. 哎，谢。 Sinzi ibyo bavuganye. What are you doing? Ubwiye ngo iki? He's gonna give it to you for 450. Arakugabanyirije gukuriyeho iry'itanu. What happened to 600? Kweri 600. She didn't know that your boyfriend. Ntabwo yarazi ko sheri wawe nturuka muri Beijing mubwiye kuri sheri wanjye ahita kugabanyiriza. Wow. Hey. Okay. Okay. Look at you. You're so Erega proud of you. ndabona bikunejeje kubeshye ngo uri sheri wanjye. You think you're my boyfriend now? Because you got me 150. Bivuze ngo mise mba sheri wawe kubera ungabanyirije iry'itanu. Oh,
cyane ubutaha ubwo bazaguca menshi. But I could teach you some Mandarin. Ariko nakwigisha ku gishinwa. Yes, if you went in there and you like uzajya mu maduka nk'ay'abashinwa uvuga ururimi rwabo. So much respect. They give you the local discount. Bazajya baguha discount y'abantu babo. Shop you're not. Abashinwa bivuze ngo barakunda niyo uri umushinwa mugenzi wawe barakugabanyiriza ariko uri umunyamahanga bafunira mu mavi. Nawe uranyigisha niyoko. Kwigisha niyoko. Dude, what? Look around. Kirebe nawe. New York is completely unteachable. Niyoko nta kintu wayigishaho umuntu natwe bayivukiyemo yaraducanze. Fine. Sawa. Get off work early on Sunday. I can. Ku cyumweru ndangiza akazi kare nazakuzengurutsa tugatembera umujyi. Sawa. Avuga igishinwa. What? What does that mean? Bisobanuye iki? It's a date. Ngo nyine n'abasheri tuzaba dusohokanye. Oh, wait. Not a date. Educational experience. Oya nzameze nk'ugiye kwigisha wana ntago ari iby'abasheri basohokanye. How was school? Ku ishuri byagenze ute? Yaje mu rugo? You know, school. Ku ishuri? Nibisanzwe. You make any friends? Wahuye n'inshuti nshya? Rebe. Yeah, I did. Yego. Imwe. Hey. What's his name? Yitwa nde? Mia? Yitwa Mia. Wahise ujya mu bakobwa sha mama yarumiwe. Mia. Niyo nshuti nshya nabonye. Ubwo ntago buriya nimba mama ari guseka iki? Yarabyutse asanga umukobwa amutegerereje. You know how to ride a scooter, right? Uzi gutwara moto? Rebe, umukobwa mujyanye ku ishuri. Urebe. Scooter before, right? Wewe ugeze utwara moto mbere se? N'ubwa mbere ntwaye. Ubwa mbere twaye moto. None amwigiyeho. Turi muri New York. Dore Simuriyu. Abonye icyapa ngo kiriho Simuriyu. Simuriyu ni umukinnyi w'amafilime. Yeah. Bagiye bayavuga. Turi mu mujyi hagati. We buretse genda gace. Yeah. Katurore. Come on. Are you kidding me? What's wrong? Bigenze bite? Shot. Moto kumbe yarabizanye. Bari mu nzira bagenda moto yabapfiriyeho. Yeah. Bahise bayitegera nayo gari ya moshi. Oh ciao. Tangiye kumwigisha agashinwa. Ni mu modoka. Mu kigari ya moshi. You're messing. Uri kunyinisha. Kumbe dore wa musore twabonye w'indwanyi yarinjiye bavuze ngo yakundanaga n'uyu mukobwa. Bano bari guseka ruwinjiye. Hey, beautiful. Bite Chuchi. Connor. Bite Connor. What a pleasant surprise. Mega surprise. What's this? Kiri giki? Engine died. Moto yapfuye yanjye. Who's your friend? Nshuti yawe nini? Lee. Banyitari. Connor. Connor. Don't start. Witangira kavuyo hano. Tangira ikiza. Where you from, Lee? Uturuka heri. Beijing. You know Kung Fu? Uzi kungufu se? Kabashinwa ngo numvishe muzi kungufu. Little. Gatonya. Agakungufu gato. Okay, Connor, you can Connor ngaho komeza ugende nabo mwari muri kumwe mu gihe. get home. It's been a long day. Turashaka kwitahira turananiwe. Guys are we now. Uravuga ngo turashaka kwitahira we n'uyu musore mumaze kubatwe. You are. Ntabwo rezi ko twarangizanyije. This has been really fun, but we're gonna go. Ciao ugende. Move. Va mu nzira nitambukire. Why should I? Kubera iki naguha inzira se? Because she asked you to. Kubera ko abigusabye ngo muhe inzira. Muhe inzira umusore aritamo. Riwe ibyivangamo. Kobwa arabizi kano gahungu twakabonye karakubita kare kuri migeri. Y'abajetiri. Sawa. My bad. Mumbabarire rwose. Nari nkusheshe. Come on, let's let the lady pass. We mureke mabusha tambuke. Acabona moto ye. Heads up. Bamutamika igipfunsi cy'ijisho. Turashize. Later, Mia. Mia dusubira umusore bari kumwe bamukubise igipfunsi cy'ijisho. Connor's a psycho. Kona ni umusazi. He's kind of the low point of my Twigeze gukundana. Teenage rebellion. Muri ya myaka agakobwa kaba karigeze agasazi karananiye iwabo. training at that gym. Ariko mbere yari umwana mwiza ariko atangiye kwitoreza kurwana niho yabaye umwana mubi. 24/7. He wins the 5 boroughs every Yitoza amanywa nijoro kugira ngo azarwane mu irushanwa bita 5 boroughs. insane karate tournament on Ni irushanwa rya karate ry'abantu barwanira ku muhanda. money if you win. Iyo utsinze iryo rushanwa baguha amafaranga. Kung Fu. Ni irushanwa ngura musore uragyitoreza. 1,000 times not to get involved with him. Kwanjye yarambwiye ngo singa kundana n'uriya musore ntugire aho duhurira. Not to. Ariko impamvu uriya musore ubwo twakundanye nuko papa yari yarabimbujije. Hari abakobwa bagera mu myaka ngo yo kwivumbura ku babyeyi ngo bigometse ku buryo icyo ababyeyi bamubujije ari cyo akorera icyo. Iki ijisho bari kubise. It's well. Bamutayemo igipfunsi ageze muri Amerika yasanze indwanyi za karate. Having a stuffed crust. Uyu musore yabaye ikizi bari kumwita ngo ni stuffed crust.
kubera iyo pizza yaje asaba cyagiye mbere. This is definitely gonna sting for a couple of days. Uraza kumara nk'iminsi ibiri usa nabi kabisa paje kumutera makeup mu mota bibona. My wife. She taught you? Mugora ari kwigisha ibi. No, for nights like this, she didn't much like me fighting either. Mugoranye nifuza kurwana. Katurebe. Yeah, I think that'll work. Kano kare bukore bano bantu rero binzobe yagukubise igipfunsi yaragenda agasumukana. Keep your guard up. Kwera uyu munsi nizo zajya ujya amaboko yawe bari hejuru ku buryo umuntu agukubise nyine igipfunsi kiba kiri hejuru kiboroke. Take a look. Reba. Uza kwireba. Jisho bari bamumennye itara. So, how long have you been fighting? None maze igihe kingana cy'u Rwanda muze. He was the best in the city. Kwanjye kera yariwe murwanyi wa mbere mu mujyi. On teenagers. None ubu ngubu sinyirwana narazimye. Before bed and then sleep with a tea bag on it tonight. Nujya kuryama ushireho kano kantu ka tea bag ku jisho buracya bwaki ijisho riri gusa neza yarajeho tea bag. Mu gitondo mama yaje hano. You doing? Kuri biki? You come to America. No fighting. Waje muri Amerika atari ukurwana. Simple rule. Ni itegeko ryoroshye naguhaye. Ko nitugera muri Amerika nta kurwana. Have a choice. Nta mahitamo nari mfite mama. Always have a choice. Iteka umuntu aba afite amahitamo. Get dressed. Ambara. Bebe. Mama yise amubwira atambara. Filibe. Yo. Mama yise azana umwana hano. Amuzana mu isomero. Who is this person? Uriya muntu nzanyeyo ninde? Tutor for the SAT? Uriya niwe ugiye kukwigisha. Azajya kwigisha gusobanurira ibijyanye n'imibare, guhera uyu munsi kugira ngo ufate abandi bana. Bamuzaniye umwarimu uzajya umwigisha. Bangana. Uraseka iki? Your mom thinks you're going to get into NYU with these calc skills. Mama wawe yumva ko wasigaye inyuma mu mibare yo muri New York uzamenya imibare bigatuma muri New York neza. Bebe. Did you do that to your eye? Mama wawe niwe gukubise ku jisho. Urebe, mama wawe niwe gukubise ku jisho. Yo, mwana yaje mu cyumba cye. N'umwana ukunda ibintu by'imirwano bya kung fu yarayitozaga no mu cyumba cye nibyo binabahamanika. Ngo ni ibipankariti. Niba icyo kijambo cyaravuye ngo ni ibipankariti. Yaje kumanika ibipankariti. Yo, gusa hari ifoto ahora areba. Dragon kick. Yatangiye kwibuka umuntu ari kureba ku ifoto amubwira ati gerageza dragon kick. Yari mukuru we. Gerageza dragon kick. Hana yanjye. Ugomba kwiruka ugahita uzamuka mu kirere. Ukareba balance y'uburyo uzamukamo n'uburyo uri buparike. Bebe, unatera umugeri bita ngo ni dragon kick. Yavayo. Yaje parika nabi. Uyu mugeri warananiye neza. Uyu mugeri umunsi umwe uzawukenera. Niyo magambo mukuru yamubwiraga. Mukuru we yari indwanyi. Yo, Beijing. Ari mu ishuri dore cya cyane. Ijisho rimeze gute se ndabona uri gukira. Don't walk away from me. Singa kuvugisha ngo ugende. You know the first rule of karate, right? Uzi itegeko rya mbere muri karate? Iteka ugomba guhora wazamuye amaboko. Wa mujinga we. Bebe mu kigo hagati. You really want to do this, Beijing? Koko urashaka ko tubikora Beijing? Easy on you. Ngiye kukorohera. Ndagukubita nifashe mu mifuka. Bebe, to! Musore! Bebe, sana kufu kuri karate. Biranga. Kufu kuri karate bira. Ngabara muta. Mayigeri, mawashi. Kakato! Kuri karate niko tuzita. Mukubise tsutsuki kakato mayigeri na za mawashi. Yazanye ku ngufu ze biranga. Bamukubise bifashe mu mifuka. Yibutse wa mugeri bamubwiye ngo yitwa dragon kick. Ya mugeri ngiye kuwukubita kino kigoryi. Kiyoberwa ibikibayeho. Vayo! Tera wa mugeri bita dragon kick. Bahita bamuhagarikisha mawashi.
Beijing nibyo cyonyine abarimu baza gutabara n'abanimateri n'abanimatrice bose. You actually want to fight Beijing? Ushaka kurwana nanjye Beijing tuzahora mu irushanwa bita 5 ball off. Nta barimu bahari ngo bakunyize munde kure namwe mwabanimateri kiki ngo bazahore mu irushanwa bita 5 ball off. Gaho nta mwarimu uzamutabara. Wibuke bari gupfa umukobwa, uyu musore ari umukobwa babaye inshuti kandi umukobwa ngo yoza akundana na kiriya kigoryi bita Kona. Kandi Kona arakubita. Utari kujya gutereta umukobwa yarahoza akundana n'umuntu ukubita. Igeze anabona mu rushanwa ko babayamanitse 5 ball off. Niko bita irushanwa. Irushanwa ngenza rijyamo. Bebe ko naba bamumanitse ahantu hose n'indwanya ngira irushanwa y'urutsinze ngo baguha kudufaranga. Bamukubitiye mu kigo yarabyutse muri iryo joro. Hari imigeri bagukubita ku manywa no kuryama bikakunanira. Yo. Yaje kureba yamutuye wa mukobwa. Nuko umukobwa baraturanye. Kumbe hari abagabo bahaje. Kuri ka restaurant mu gikara aho umukobwa atuye. Papa wavayo. Why don't we let the kid go home? Umwana mumureka atahe. We can settle whatever it is O'Shea said. Tubikemure nimba boss wanyu yabanyohereje O'Shea. Wa mugabo afitiye ideni. Victor, look at Inyuma yawe bamumena umutwe. Nyuma ye kicana ariko kiba gisakuza. Victor, I told you, kid. wachana vanu cyane cyana barakubita biki cyana kiza agakungufu nukibone gutya. Wewe mwana wewe za kwirwanaho mwana zikungufu yewe je wewe Mujeri mwana zikungufu cyane zikungufu yeje zabe mirwano ku mabandi yo muri New York iratangiye guhangana n'abandi yo muri New York aribwa kiva mu Bushinwa. Bebe wamugabo bakubise bamenye umutwe ngo yahoze ari indwanya kina boxing ngaza kuzima. Bebe no gusaza biba birimo cyane hano gucange y'amabandi jeje banda mushyiramo. Bebe yarahindukiye buri cyana tamika bebe mwana zikungufa amabandi yarumiwe. Muze yarumiye iki cyanara ko gikubita na amabandi yaraje kwishyuza muze I was going to rescue you. narinzika niyo ugiye kugutabara. Bebe muze bamukubise igiti mu mutwe yakangutse. Akira kano karagufasha aza kwitamo. Whoa. So you want to tell me what that was out there? Bira byari bicukoze hanze. I used to train kung fu. Nahoze nitoza kung fu kera. Teach it? To who? Wabasha kunyigisha se? Kiwe. I took a loan from the kind of people you Hari abantu natse inguzanyo ntagombaga kwaka inguzanyo yabatse akarambere. That was them coming to collect. Bari baje ro kwishyuza. Stop. Kandi ntago bazahagarara bazahora baza kurwana nanjye mu gihe narabishyura. None urakora iki rero? I used to be good. Nahoze ndi umuhanga muri boxing. Best in the city at one point. Uyu mukino ari uwa mbere kera nyiri umusore sha. So what happened? Cyaje kugenda ute? Mia happened. Naje kubyara Mia. Nicyo kintu cyiza cyambayeho. But it did catch me by surprise, so needed something. Gusa nabyaye uriya mwana binunguye. The apron and the rest is history. Mita mvugani rero ibyaga zo kurwana mbikuyemo ngiye kwambara itaburiya nicururize nshaka amafaranga yo gutunga umwana. Forever. Ubuzima bwanjye bwahise buhinduka kuva icyo gihe. Bebe yarabyaye itava mu byo kurwana. Hari igihe bagukura iryinyo ukahita upfa. Promote fights around the city. Umuntu utegura imirwano muri uyu mujyi. With a prize fight with a purse big enough I could pay my dad. Uramutse unyigishije kurwana ashobora kuba yategura umurwano nkarwana n'umuntu abakiriya bakaza aba nakura amafaranga nkishyura amadeni mfite. Unless you teach me what you know. Wenyigisha ibyuzi nanjye nongereho utwonzi ugisha utuntu tw'utumanenyeri. Sinshobora. Because I made a promise that I wouldn't fight anymore. Nasezeranye ko nazigera ndwana. Trying very hard to keep it. Bangerageza kutarwana. Ariko we ntabwo uzarwana uri kunoza ngo abari njye uzarwana. Rebe
Look. Umva. I also know the moment that my life changed forever. Hari igihe nzi ubuzima bwanjye bwahindutse burundu. I replay it over and over in my head. Buri gihe bihora bingaruka mu mutwe. Mwana cawo yanze kwigisha uyu mugabo utuntu azi. Mwana ya Jean. Here, let me help. I got it. Kangufasha. I got it, Mom. Yeah. I don't understand why I have to go to this thing. Never went to a temple in China. New city, new traditions. Mujyi mushya, mico mishya. You look good. Urasa neza. Thanks. Bakoze katorore. Yeah. Baje kuno bafite imico yabo n'abashinwa bagira ibintu baza kwikorera by'imigenzo yabo. Yeah. Hey, 师傅 ，It's Lee. 你怎么样啊，小黎？有约习惯吗？ Niyo kuri kwikunda se mwarimu yaramamagaye. 还是想北京呗。学校 Nkumbuye Beijing. 你等一下。 Natwe turagukumbuye hano. Umusuhuza we. Shawali. 师傅， Shifu. 我在这儿交了个新朋友， Hari inshuti nshyashya twahuriye hano. 他是想让我 Yarambwiye ngo mwigishe kuri kungufu. 你觉得功夫能 Urakeka ko yigishije inshuti yawe kungufu yamufasha se? 我觉得会。 Niko mbikeka. 利己的事情都是好事。 Ikintu cyose gifasha abandi bantu kandi nawe kikakungura. Cyane cyane gutanga ubumenyi ufite nawe birakungura ntacyo byabitwaye. Mwarimu yaramubwiye ngo yigishe umuntu. Your footwork sloppy. Nje kukwigisha nabonye ibirenge byawe utazi kubikoresha. More punches than you throw, which I feel like Nabonye ikindi ushobora gukubitwa ibipfunsi byinshi kurusha ibyo warekura. I can make you better. Nje nagutoza ukarenga. Dutangire ryari. Rebe. Mwarimu yamuhaye uruhushya ngo tuze umuntu. Let's just do a 3-minute round, yeah? Rebe. Mukubitaga. However you think you can. Ni mu gikari. Lee, you're half my size. I gotta see what you're like in the ring. We wachana wenda kurusha ibigango. 8 and 150. Okay. Kid? Well, you're not. Gwino. I'm 125. Rebe. Za kwitoza igipfunsi. Umwana mwigishe umugabazi boxing ariko avanzemo n'agakungufu byaba karusha cyane arutakira mukubita. There's no kicks in boxing. We nta migeri ba muri boxing. Rebe. Yowe. Cyana kiri kumutoza ngo byumwereka amaguru. We. Since when do we close at 8 o'clock? Kuva ryari dufunga saa 2. Rebe. Have you lost your mind? Wataye mutwe. Let's fight again. Papa urashaka kongera kujya kurwana. You're gonna train him? Ugiye kumutoza. Idea. He saved my ass the other night. Uyu mwana ejo bundi yaranabaye. Chinese Peter Parker. Yego arabimbwiye ngo Peter Parker w'umushinwa ubwo Peter Parker ni wa wundi nyine ukina za. We're 19, Dad. Which is exactly why I need. Papa hano ntabwo turi mu myaka ya kera niyo mpamvu tumukeneye. You know you're giving him false hope. Papa uri kumuha ibyiringiro bidahari. Ariko biraruta kubona nta byiringiro. About that? Honey, it's one fight. Ni umurwano umwe Maybe two. cyangwa ibiri nkakorera udufaranga nkiyishyurira amadeni. Ikiza cyo muri boxing ujyamo watsindwa n'ubundi urishyura niyo urishyurwa niyo watsindwa hari amafaranga ubukorera. Pick, that's on you. You hear me? Papa wanjye bamukubita niwe nzabibaza. Yeah. Yego. Whole neighborhood heard you. Good. Na karitsiye yose irakumvisha uvugiye hejuru. Age. Sawa. Excuse me. Apparently I have Sawa. a shop to run. Bivuze ngo ngiye mu mbabarire gatonya nifitiye shop icuruza pizza ngiye kuba nyoboye. That went well. Harani sawa. Aje anazana igipondo. Kung Fu. Ibintu byose ni kung fu. It's Kung Fu. Bebe. Bajana. Ahita amanika ifoto ya mwarimu we Jackie Chan. Shop is Kung Fu. Iyi shop yawe nayo ubwayo ni kung fu. Azana bya bitiyo batekesha za pizza. Boxing nayo ubwayo ni kung fu. Give me your arm. Zana ikiganza cyawe. Bebe. Tangira kumutoza gace. Mwana aramutoza afata gutya. Iyi nayo ni kung fu. Horse stance. Agase nabi gutyo guma gutyo. Teaches control over the mind. Bino bikwigisha gukontorora. Pain. You're gonna be making pizzas all day. You gotta be training while you're making those pizzas. Mu gihe uri guteka pizza umunsi wose buriyo nubwo utabizi uri kwitoza kung fu. Bebe. Show me. Nyereka. Zano
tangira guponda uburyo bakoramo pizza bajyana bagaruriye initayici. Ndaguma gutya kugeza ryari. See you in an hour. Ngiye kurya ibya saa sita ndagaruka mu isaha turasubira ukimeze uko. Long hours. But when you're in close, you're not gonna always have room to swim. Urumva agomba kwitoza aho uri hose apana kwicara ku ntebe mu nzira ukagenda ubana ugenda 1-inch punch. Bebe Try it. igipfunsi cyegereye. Bebe Don't worry so much about power. cyo. Bebe Focus on snapping the wrist. tangira kumwitoza uburyo ki ushobora gukubita igipfunsi kandi nta mbaraga zirimo. Yarabareba arumva yaruka. Arabona basaze. Muzehe batangiye kumutuza utuntu tw'udukoryo bakira barya muzehe kwepa ugatera igipfunsi kwepa. Bebe Strike water, keeps moving. Slowly, always fluid. Bebe arabatuza gake gake. Alright, I got Mwana kaza no kubafasha gutanga pizza kuri no katorore. Victory Pizza, what can I get for you, boss? Victory Pizza tubaha iki? You sound more New York than I do. We ndumva usigaye warabaye umunyamujyi kundusha. Downtown. Shonila. Ugasigaye akavuga agashinwa hano bakamugabanyiriza agateka imitwe. Urabona ko abashinwa uzabiba. Yageze anasanga iki kira kigoryi kiri kuneretera X wanjye kiri kumubeshya besha. Bebe bana niyo bari muri gare ya moshi bagenda bituza utuntu twa hato na hato. Bebe sasa bari kumutoza. Bebe mwigisha gukontorora ikirenge n'uburyo uteramo igipfunsi usubira inyuma wongera umanuka gake gake haduye umubara buriya wabimenya neza duhuriye muri ringi ko wamenya kimomo wa nyawe. Kunino muze baramutoje baramuforomye. Bebe uyu yageze yanatangira kora ifoto. Ni ifoto ya mukuru we bari kureba. Mama bayiryamishije iruhande rwe. Bebe musore nawe bikaboneraho kwitoza bari gutoza abandi nawe buri kwitoza. Sorry, didn't think anyone would be here. Ntabwo nari nzi ko hari umuntu uri hano. Got a loan shark, a teenage daughter, and a fight in 2 days. Wa mugingo nafashe Ramberi ndi kurwana nsigaje iminsi 2 ngo umurwano ube ntabwo naryama. Get out of yourself in the middle of the night? You want to talk about it? Tuganire ku kibazo ufite. Mwana ntiyigeze aryama. There's a old Chinese tradition. Hari umuco w'abashinwa uvuga ngo iyo umuntu yapfuye You're supposed to open all the doors and windows, mugomba gufungura imiryango n'amadirishya sweep all the death out of your house. kugira ngo urupfu rumere nk'aho rusohotse mu nzu yanyu rwose hatagira n'undi ukurikira uwapfuye. If only it were that easy. Yabaga byabari byoroshye gutyo tu. Aje kunywa icupa. My brother and I got attacked about Jye na mukuru wanjye umwaka ushize twaratatswe. after a big tournament. Twari tuvuye mu irushanwa rikomeye muri Beijing mukuru wanjye yarirwanyemo bamuhaye n'igikombe yatsinze. Ariko umuntu yari yakubise mu irushanwa yaje kwihorera ntabwo yari yabyishimiye. Baradutega. Guys, and they cornered us. Baratuzengurutse turarwana. We were outnumbered. Baturushaga umubare mwinshi twe turi bake turi babiri bari benshi. Baratwatatse. Ibyabaye ariko tubwira. One of them pulled a knife. Umwe muri bo yakuye icyuma. Ndabibona. I was screaming for me to help him. Mukuru wanjye yaramamagaye ngo nze mutabare. Ariko nabuze imbaraga zo kumutabara ahubwo mera nk'ubaye paralize. Nabonye icyuma mba nk'ubaye paralize. Mukuru wanjye barakimujomba sinabona uko mutabara. Barangije bariruka. Now I'm here and she's not, so. None ubu ndi hano we ntawe uhari. Yeah. Naramutengushye. Mwarimu niwe waje gutabara. Umusore ngo yari yagagaye. You're gonna have to let yourself off the hook, Lee. Ibyo bintu ugomba kubyikuramo. You deal with it or it's gonna deal with you. Ibibazo iyo utabyikuyemo ngo uhangane nabyo byo biragukoma. Iyo utabikemuye biragukemura.
bacururiza udupizza. 免费的 pizza 刚做好。谢谢。 yaje avuga igishinwa tubahaye pizza y'ubuntu. You making fun of me? we ari kunuka. Is it my cardigan? we kubera imyenda nambaye. Oh. yego. I don't know enough Mandarin to make fun. nata ntabwo ndamenye ikimandarini cyinshi cyatuma ngutuka cyangwa usebye. So, are you guys going to San Gennaro later? nijoro muraza kujya San Gennaro. I don't think I can. sinkeka ko ngende buhagere. I have to study for this test coming. ngomba kwiga hari ikizamini kije. Come on. Don't be lame. wiba umusuku ariko nawe. It's like a New York rite of passage. ni nk'umugenzi w'abantu batuye muri New York. uwo munsi abantu bose barasohoka. And you're crushing calculus by... imibare uri kuyuzuza uri kuyumva. You have to... wumvishe imibare uri kuyumva uri kubitsinda. uyu ni mwarimu wawe. Okay, maybe. sawa ndaza kureba hari ndaza. Then maybe I will see you tonight. reka nizere ko iri joro turi bubonane rero. Dude, you are so... we kariya gakobwa ari kumenya ugakunda. We're just friends. aya turi inshuti gusa. Also, am I really crushing? none se kuko imibare ndi kuyitsinda cyane. No. oya This is all wrong. wabyishura umuswe. nuko umukobwa yari ahari nyine ndi kugutwikira kugira ngo yumve ko uri umuhanga. babyita guturisha wansi. urebe yari ari kumukina imbere y'umukobwa. Did you decide how you're gonna make your move tonight? bashaka kuri no. Move, Alan. No. Tonight is the night to make a move, man. man iri joro umukobwa ugomba kumutereta. Man, sausage. ibintu byose akunda ukabimubwira umuterete man umubwire kumwemera. ibintu byo gutitinze birapfa. ageze hano abona wa mukobwa ni ahantu abantu bose basohokeye. arebye abona ka gasore bahoze bakundana kitwa Kona. Man. baraganira ajya. yarababaye. uriya musore ninde uri kumwe na sheri wawe? Told you we were just friends. sire nakubwiye se ngo uriya mukobwa turi inshuti gusa kandi mu kanya bari kumubwira ngo ajye kumubwira ko amukunda ngo hanashye. none abonye ex akiza bakaganira. bebe bidatinze match yaratangiye igihe cy'imirwano cyageze. hari umugabo bamaze iminsi bari gutoza kugira ngo zaze mu irushanwa. bebe zari kwitoza. Got the idea. Do you need anything else? hari ikintu ukeneye? Lee? eri uriya murakari. Why are you ignoring me? kuki uri kunyirengagiza? Not. ntabwo ndi kukwirengagiza. yamurakari nijoro yamubonye n'agahungu. I'm already really nervous and stressed about... mfite ubwoba kubera ijoro papa agiye kurwanamo. I'm working your dad's corner tonight. umva ndaza kuba ndi mu nguni ya papa wawe. ntabwo ari mu yawe. No, not okay. Lee, eri what's going on with you? ufite ikihe kibazo? Why don't you ask Connor? wagiye ukabaza Kona se? What is that supposed to mean? bisobanuye iki byo? Being pretty close last night. nijoro nabonye mwari mumeranye neza. At San Gennaro, muri San Gennaro nababonye. I showed up for a bit. naje nyererewe na Arani turakubona. What this is about? kumbe niyo mpamvu warakaye. Look, Lee, it's complicated. biragoye. I get it. ndabyumva. Actually, no, I don't get it. Explain it to me. ahubwo nako nsobanurira mwari muri bubiki. Serve you, Mia. uriya musore ni imbobo ntago agukwiriye. umva gusebanya. You know how sometimes you have those dumb mistakes urabizera igihe warakoze amakosa over and over again and rimwe na rimwe ukajya uyasubiramo really want to keep making them, but ariko ukumva ntugishaka kuyakora. it's there and it's easy and... ariko ko ayo makosa hari ibyoroshye. Actually, I'm good. I don't want Last ijoro ryahise was not one of them. ijoro ryahise nta kosa nakoranye n'uriya musore. He wanted it to be, but I nashakaga ko iryo kosa riba making those same mistakes. ariko namubwiye ngo sinshaka gukomeza gukora amakosa amwe nyasubiramo ndi kumwe nawe. Someone that I want to make. ahubwo ayo makosa nakoze kera nkorana nawe mba numva nayakorana n'umuntu mushya ari we weho. turashize. we're making mistakes. turi gukora amakosa se. Best way to learn. nibwo buryo bwiza bwo kwiga iyo ukoze amakosa uyigiraho. Oh my God. we kuko I mean, papa yarahageze abagwaho. nta byana ni ijoro ryanjye ryo kurwana kweri muri kuntera umwaka umusomana. Else a knockout tonight. kugeza amahirwe nuko mfite undi muntu ngiye gukubita nimwe nari gukubita. papa vayo aje muri ring aje kurwana arebe ko yabona udufaranga two kwishyura ideni yafashe Karamberi. Yes, your plan to pay me back? Wouldn't bet against me, O'Shea. I already have. Yeah. Money's on him.
Dad, if you're having second thoughts, we can still. Papa, nimba bino bintu umva utabikomeza wabivamo twahagarika no mu Rwanda. Then why are we standing here? Because you're supposed to get the ropes. Oh, right. Ngomba gukubita umuntu wegenda nkuri nzamurira imigozi aza kuzamura imigozi no migozi biremereye. Naje Kigali Universe ngo niho habera boxing ya mbere mu Rwanda. Rebe Victory Pani vayo hano hari indi rwanyi bagiye guhura musaza zamaze igihe atitoza ibyo kurwana yarabiretse kana ngo kamutoje sinzi no elbows, no low blow. Rwane nta nkokora nta mavi nimba bwiye guhagarara murahagarara ukozanyeho ga nakagaruka neza muri boxing mwana uzeba maze iminsi yamwigisha kung fu wibuke Tonight you're water, not stone. uyu munsi ntabwo uribuye uri amazi uzi kwire ku ruge ku muntu ufite ubwoba shu. I'm fine. meze neza fata chance ndakubita umuntu humura rebe mwana afite ubwoba ko papa bari mukura amenyo hano boxing nami shiribamo rebe paratangira yes Victor baramutamika kubita shaki cyakindi arimo amadeni. You got it, Dad. You got it. Bikore papa rebe jeje amukubise igipfunsi agira ngo ni umunsi wo kubeshya rebe muzehe Victor bikore uri hanze ubona byoroshye ariko uburekura n'abandi bare ku Slip that hook. Watch that one, all right? muzehe Victor barakubise. Stop swinging. You're the better fighter in that ring. You've got this. we rwanye inzimi muri iriya ring nabibonye uriya muntu uramurusha igipfunsi kimwe Victor rekura igipfunsi kimwe umugabo ngo hakurya rebe Victor rebe maze iminsi bamutoza utumanyeri two gukotora cyakora burya agenda umuntu ujya kwepamo rebe papa ari gukubita rebe ze asigaye azi gukubita agakwepa akakwikaraga inyumu yarumirwa Victor asigaye afitemo n'akantu k'urukungufu we afitemo akantu k'urukungufu yes mukubite ni nyina umwoshya rebe aramutamitse we mukubita inkokora ndabyirengera inkokora y'umutwe we inkokora ntabwo zemewe bamukubise inkokora z'umutwe aragambaniwe na wa mugabo afite ideni murangize nyagasani bamukubise inkokora zitemewe baramwibye yarari gutsinda uyu mwana n'ubundi yarongeye aragagara hagira uza mfashe uyu musore yabonye ibibazo birenze no kunyeganyiga biramunanira waragagara yibutse mukuru ukuntu yapfuye yarahindukiye umukobwa ringwino umfashe papa ringwino umfashe mukuru wawe haki ringwino umfashe iri yaragagaye kugira icyo akora biranga bahise baza kwa muganga tumwinjize kwa muganga bamukubise inkokora z'umutwe yageze hano aragagara n'ubundi kwa muganga muri iri janse Lee, what are you doing? Come on! Lee uri mu biki ngwino yibutse bamuhamagara ngo ajye gutabara mukuru we umukobwa yarumiye bunye ikiguryo ry'amaguru kize gitabara cyahagaze yarababaye sha. How do you know this man? Uyu mugabo muziranye nari maze iminsi mutoza kurwana ni mama akora muri ibi bitaro naragusobanuriye No fighting. nta kongera kurwana sinabikubujije mama we I have to try to keep your friend alive. inshuti yawe reka ngerageze ndebe ko yaguma ari nzima. Mama we ni umuganga akora muri ibi bitaro umuntu yatoje bamwibiye muri ring amukubise shawo yashani byose bijyanye n'imirwano bya kungufara bimanura katurori yeah. kureba hano mwarimu yaramuhamagaye we yaramukupa mwarimu uyu mwana uri kunkupara
Yeah. Yeah. Muri iryo joro yaratashye igicuku ageze mu rugo rebe yikanzemo ageze mu rugo nijoro arebye idirishya abona rirarangaye menya bibagiye gukinga ariko niko rebye inzugi mama yaba yatashyira mama akurayo ipanu safuriya dore panu nyuma ye panu refri panu rebe yewe turashize panu yewe mushyiramo rebe dore intambara rebe panu yewe intambara yewe aramukaraga rebe bari umujura n'imboro bwicanyi ubwinjiranye sinzi batsitara barazimya batsitara shifu none urambonye hari ubumvishije kumbe ni mwarimu bite mama muraho kumbe ni mwarimu none This is life in the big city. ubu nibwo buzima mubayemo mu mujyi munini baby. I love your new home. urugo rwanyu rushya narukunze cyane. Why are you here? kubera icyo uri hano. I just feel like the right time. numvaga aricyo gihe cyiza cyo kubasura. You cannot control when life knocks you down, Xiaoli. ntago ariho hitamo igihe ubuzima bugukubitira hasi. When you get back up, ariko wahitamo igihe uhagurukira. we're going to see your friend tomorrow. ejo tuzajya kureba inshuti yawe. Tidy this room. icyumba gikorera amasuku. icyumba gisukura. Good catch. usamye neza. Oh. gira. Hey. baje kwa muganga. Mia. Victor, this is Mr. Victor ni Mr. Han. The legendary Shifu. Lee's been singing your praises. Iriya hora iteka gutakagiza cyane. About everything. Mbere kubwa buri kimwe cyabaye. It's not your fault. amakosa saa yawe. But the shop. That's not your responsibility. And who knows, maybe it's time for us to move someplace warm. ahari nicyo gihe kugira ngo twimuke iriya shop yacu tuyite. Everything that you've built. ibintu byose wubatse uraza kubitaye. It's moving on. oya ntago ari ukubita ahubwo ni ugukomeza ubuzima. agiye guta iriya shop ye. He's saying, mu bushinwa baravuga friend's problem is my problem. ikibazo cy'inshuti yawe kiba ari ikibazo cyawe nawe ubwawe. turaza gushaka uburyo bwo kugufasha. What was that? How are we going to help? Tournament start in 10 days. You will fight. irushanwa rizatangira mu minsi 10. uburyo bwo kumufasha nuko uzarwana muri iryo rushanwa. irushanwa ritanga amafaranga ugafasha inshuti yawe ikishyura amadeni. You see my friend. Ndaje kureba. Hello, inshuti yanjye ya kera. Has been a long time. hari hashize igihe kinini yaje kureba Sensei Miyagi muri ya dojo bita Miyagi Do. kubabonye ko Burakai dojo murayizi. yamutuye inzoga umuntu iyo yapfuye wari uzi kanywa gatamani y'umusuyuzana inzoga. New Mr. Miyagi? Mr. Miyagi mwari muziranye Sensei Irarusu. When we spoke, Daniel if I ever needed his help, yarabwiye iteka n'inkenera ubufasha bwe aho kumusanga ndahazi. Sorry to tell you this, but Mr. Miyagi nkubwira ariko Mr. Miyagi passed away years ago. yarapfuye hashize imyaka. ndabizi. I did not come looking for Sensei Miyagi. ntago ari Sensei Miyagi nje gushaka. I don't understand. ntago mbyumva. I came looking for you. ni weho nje gushaka. Look at you. yarebye ifoto bari kumwe. With this picture in 1985. iyo foto twayifashe mu mwaka w'1985. Spend the whole night talking. iryo joro twaraye tunywa inzoga anganiriza amakuru yawe ngo wari inshuti ye magara. Boy,
who purposely ambwira ngo urakana k'agahungu kahaye ubuzima bwe intego kubabonye ubwo Karate Kid rimwe kabiri za kera zo muri 80. Mr. Han, I can't just pack up and ntabwo ibyo uri kunsaba ngo mpakire ibikapu. There's plenty of good. Se muri niyo ko nabikora nsige dojo ya Lee to learn karate. Mfite umuhungu witwa Lee nshaka kumwigisha karate. I want Lee to learn Miyagi karate. Lee ndashaka ko yiga Miyagi karate. Lee means to me Lee what you meant to Sensei Miyagi. Kuri njye sobanuye icyo wari usobanuye kuri Sensei Miyagi. I'm sorry, Mr. Han. Bari Mr. Han, nakifuje kugufasha. Uraza kumfasha? I can't. Sinshobora. Urabishoboye uraza kumfasha wa. Listening to me. Ntabwo uri kunyumva. I hear you clear and loud. Ndakumvisha ahubwo neza cyane. I'm not coming to. Ntabwo naza muri New York. I see you in the Big Apple. Tubonane mu kanya gato ahubwo. Baby. My uncle entered me into the 5 boroughs. You're gonna fight the most dangerous karate tournament. Umva ugiye mu irushanwa rya mbere ribi cyane riteye ubwoba rya karate ngo kurwanamo. We're gonna destroy that guy. Uriya mukinga ari kuwanamo kubita amani. New York, Lee Fong's gonna. Umujyi wose bakajya baririmba ngo Lee Fong. They don't even know karate yet. They don't have a place to practice either. Ntabwo ndabona ahantu nzitoreza ngiye na mwarimu. We can figure this out. Turaza gushaka ahantu wakwitoreza. Urabizi? How do you feel about pigeons? Wakujyana mu numasi. Pigeons. Izi ni numa zanjye. Inherit trust funds. Abandi bana basigira za Lamborghini amafaranga ngiye mu rugo bandaze kano kantu ubona hejuru gusa. Welcome to your new gym. Urakaza neza muri gym yawe nshyashya nani ugiye kwitoreza. Urakoze. Mushuti yamutijana yitoreza ngo yarazwe n'abakurambere. Mu gitondo. Pakadududu. Kokodududu. Byuka wa kigoryi. Byuka tujye kwitoza. Uyu ni mwarimu Sensei yamusanze mu Bushinwa. Inshuti yawe nimba irwaye iri mu bitaro idafite amafaranga yo kwishyura ngo igumane shop ye ugomba kujya mu kwitoza mu irushanwa ukazatsinda irushanwa ukamwishyurira. Mwarimu yatangiye kumutoza mwarimu yamubwiye ngo ikibazo cy'inshuti yawe nawe kiba ari ikibazo cyawe. Ugomba kwiga kuboroka. Jackie Chan tangiye gutoza umwana. Even out. Focus. Check it on. Ambarikote kura mikote twabonye Karate Kid ya mbere. Y'umuhungu wa Will Smith. Aje kumukoresha. Ibintu bundi wabikuye. Full power. Make do with what you have. Umugani wa kera abanyekongo uravuga ngo ibyo ufite nibyo ugomba kubyaza umusaruro. Warubizi ko ntabyemera. Ndabizi. Umwana arwana. Bebe tagiye gutozwa tera igipfunsi kandi ukongera ukanakwepa tera ukwepa mwana bashe kumutoza wamugera ukomeje kumugora. My problem is that I see Bo every time I fight. You still need to focus. Uracyakeneye focus nta kintu ukeneye. Tekereza ibyo uri gukora akaba ari ibyo ureba gusa pana gukomeza. Master Jackie Chan. Master iyi bayita. So we're just supposed to fight. Umwana tugomba kumurega akarwana. It is about ntabwo ikibazo ari ukurwana. No kudacika intege. Akabikorera mukuru we wapfuye. Akabikorera we na mukuru wawe. Mwana hindukira wa kigoryi. Baby mutuza simbuka umugozi gace. One hot dog. Wemereza hot dog aho ngaho nkwereka utuntu nikorera. One with the works. Oh. Thank you. Hey, can I get one of those? Urakoze nanjye wamase. Nawe arasaba. There you go. We wa kigoryi. We rya imbuto nizo nziza ku bantu bari muri siporo bino ni ibyacu nuka twishinge twe twagezeyo ni Jackie Chan. Master amohotera. Kumbe aba basahangana bafune ibiti baba bari kuvunagura. Bakana nabandi. Bebe. Mwana baratoje baramuforuma buryo cyagomba kurwanamo. Bebe. Master buri kiyaho nuko. Nyuma yaguye hano. That was too wide a stand. Man umwana nawe uramutunguye. It's more upright. Karate ubundi rata niyo guhagarara ukirwana apana bira byakungufu. Sensei Russo. Han Shifu. Bose nabatoza. Ni babiri ni byamamare. Brings you to New York. Ikikuzanye muri New York. Do that. You knew I was coming. Warubizi ko nzaza. Shaolin. Hura na Sensei Russo. Mwana rabanza mukubita ibyubahiro.
n'icyubahiro. This is interesting. Biratangaje. You do realize it's impossible for a student to master karate in only 1 week, don't you? Urabizi ko mu cyumweru kimwe umwana atamaze kumenya karate. Student in action, yeah. Uyu mwana wanje we nuko utaramubona yituza. Sanzwe afite ubundi bumenyi. Wait. Buritse. A week might work. Nyamara icyumweru twamutoza. Rooted in history. Imico yacu ishingiye mu mizi yacu. Foundation of Kung Fu. Wa mwana ufite umusingi wa Kung Fu. Ariko kugira ngo utsinde rino rushanwa rya 5 balls uraza gukenera na karate. Urebe. Go side kick. Mutera umugeri turebe. Side kick. Front punch. Mutera igipfutsi cy'imbere ndebe ukuntu giboroka muri Kung Fu. Baramwereka. Attack on 3. Rimwe kabiri gatatu ataka. And 1. Urebe. Bayita. Urebe. Barataka. I said simple. Ndavuze ngo byoroshye ariko. Hano mba namworoheye n'ubundi. Hano mba namworoheye. Techniques. Don't you think it's Jackie ntago kize gutwara ibintu gake. Opponent will not take a easy on. Urambwira ngo tumworohere kandi umuntu bazahangana ntago azamworohera. It's okay. Ameze neza. me to teach him Wambwiye ngo nzimwigishe karate. first learn stand. Wa mwana ugomba kubanza kwiga guhagarara, ukiga kuguruka. Bajinga babiri bagiye kunteranira. Kumbe turubaza ngana bari kuvunagura abana bakura amenyo. Uyu niwe bazahangana nta mikino afite n'umwicanyi. Got the point, sensei. We don't fight for points, we fight to Ntago turwana dushaka amanota, turwanira kwica. Iyo mategeko umwana bamuha abatoza be. Ati twe turwana twica, ntago turwana dushaka. Bebe. Hey Lee! So, this is what they mean by city views. You want to talk about it? Tuganire. Like a fight, and now she's not talking to me. Kuva mu rwano wa papa we waburiya mukobwa nta kimvugisha. Mu buzima You have only one question. uba ugomba kwibaza ikibazo kimwe. Fighting for? Ese ibi bintu birakwiye ko mbirwanirira? She is. Yego birakwiye ko murwanirira mukobwa cyangwa se kumwirukaho. You guys ready to order? Uriteguye? Hi for Broadway. We delivering ino pizza we hari abakira bakeneye pizza. Bebe baramuhamagaye a delivering katoro umukobwa na deliveringa ku kagare. Turi muri New York. Hello? What do you order a pizza? Hari umuntu watumye pizza ra? Yes. Yego, ninjye. Looks bubbly for the lady. Hano nateguye n'utwo kunywa muri buze kunywesha iyo pizza. Pepperoni. Yeah. Pepsi na pepperoni. Give him a chance. Uriya muhungu muha amahirwe umwumve kabisa. Aracyakwemera. Barashwanye. Umukobwa atakimwitaba. So, this is the new gym. Iyi niyo gym yawe nshyashya ubu? Yeah, this is Fetterman Gardens. Iyi ni Fetterman Gardens. And our base. Hano niho abaregent ba karate bakorerwa muri iyi gym. Ukubeshya. No, you don't have to do this. Like Ntabwo ari ngombwa bino bikore ngo uri kurwanira papa. to fight. Ntabwo ugomba kurwana. I do. Ufite kurwana. No, not for my dad. Ntabwo nshaka kurwana ku bwa papa wanjye cyangwa uri kurwanira ngingo tuguma naho ducururiza. Ndabizi. I'm doing this for me. Ibi ni njye uri kubyikorera. And plus, if I win, that'd be pretty cool for everyone, right? Ikindi ni insinda twese turabyungukiramo. Give us all that fresh start. Biraduha twese itangiriro rishyashya. Yo. Are you sure? Koko. Yego. Do I have you in my corner? Ndagufite se mu nguni yanjye uzabaje kumfana ukigikiye. It's just one problem. I think I'm falling in love with Alan. Yeah. I knew this plan would backfire. Katurori. I never wanna hear you say. Uramwumva ariko hari aro wahise bashyiramo akazi ki kugira kupura komeza yisusurutse gake gake. Tell me why. Yeah. Munsi wa kabiri, munsi wa mbere, munsi wa nyuma bimeze bite? Turacyari New York. Katurori. New York uriteguye? Katurori. Tubazaniye ku nshuro ya gatanu irushanwa ryitwa Ball of Tournament, aho
abambere mu bambere bahurira kuri finali barwanira ibihumbi 50. Utsinze irushanwa twari ibihumbi 50 by'idolari. Katurori iyo ukubise umuntu ku mutwe n'amanota 2 mu ndani inota rimwe batangiye kubabwira twagiye baje mu majonjora igiye guhangana n'uwitwa ngo ni Buddha Stevens. Buddha guhangana n'umusore witwa ngo ni Buddha w'umushawurini mukura minota iriya ni inota. Welcome to the 5 boroughs. Kaza neza muri 5 boroughs. Bebe go no muri kinota bebe go arana amanota 2 ku mutwe amanota 2 knockout uratsinze sha. Mbibutse ushaka ubetinga company bita Winner ubetingamo iyoboye Katorori. Bimeze bite bana bashe kwitoza Punching bag, stronger base. urabona none iyo ukubise umuntu gutya More dynamic. iki gihe yakuboroka gutya ariko yakuboroka none se geneye gutya ikaba bari mu ko mbona wagira ngo bari mwihangana wakungufu wa karate bebe ambonye Hey, everything is. bacana ibintu byose ni kungufu nanyumva. What happened to 2 branches, 1 tree? none se bya bintu byo kuvuga ngo ni amashami abiri yo ku giti kimwe biba bigomba guhuza ko mbona mwe mutari guhuza bebe bagarutse mu majonjora Lifong na Queen's Tornado bebe nako na irushanwa yarimo ona nawe irushanwa ririmo bebe Queen's Tornado wamushyize hasi Lifong aratsinze. That's new. Bebe papa yaje hano Hey, there he is. uze nawe avuye mu bitaro uyu ni ndo wamuhaye akazi Her fault. amakosa nawe umukobwa we wamuhaye akazi. Congratulations. Felicitation papa On the wall of fame. ifoto ye twayimanitse kuri Wall of Fame. Zavuye mu bitaro nyuma y'iminsi myinshi adahari. Anything else I should know? Hari ikintu ushaka kumbwira? Yeah. This is a glorified sparring session for Connor Day. Yeah. Oh, making short work of the Lions, man. That's it. Connor Day advances to the final. Abatsinze bagomba kugera finali. Ikimwe cya kabiri. Tugire. Tera. Lifong. Gobe. Lifong afite uburyo kubitamo bidasanzwe. Turi. Go. Lifong afite imigeri. Lifong nabaye mu bajya muri finali. Lifong agiye finali. Hano baje kumufana. Yararakaye. Asore mugende mu mukubite mu muvunagure ntazagere finali. Umugabo aha abasore bajya kumuvunagura. Bagiye kwara ku mwana. Ba Sensei. Jackie Chan. Sensei. Ba natabara. Na ukora ku munyeshuri wabo. Uretse ku mwarimu. Barimu. To. Mr. Han, what's up? Mr. Han nyuma yawe. Wobe. You want some? Tubongere. Let's go. Tugende. That's it. Lee Stuffed Crust Fawn. Lee. This is to the final where he'll Lee wiswe ngo ni Stuffed Craft azahura na Kona kuri finali. Azahura finali nibo bagiye gusubiranamo. showdown in the sky. Bazarwanira kuri etage hejuru ikiswe ngo ni showdown in the sky. How's the tournament going? Irushanwa ryagenze rite? Good. Neza. Just missing one thing. Harabura ikintu kimwe. Your uncle says this Connor kid fights like a tiger. I have plenty of experience with opponents like that. Abantu bameze kuriya barwana n'umushinya mwinshi ndabamenyereye. You know the best way to defeat a tiger? Uburyo bwiza bwo gukubita igisamagwe. Igisamagwe kinini no kugitega kikagwa mu mutego wawe. Hasi. Use your opponent's aggression. Umushinya w'umwanzi wawe niwe ukoresha umurwanya yinaniza cyangwa se umutsinda. Bebe. Wakungufa kigisha, wakarata kigisha. Ko kantu hakabonye. Being kung fu. Ibyo bikora muri kungufu ariko muri karate reka nkwereke rata twe tugira dutya. Muri karate twe tugira gutya. Abana bari kumwitorezo bakubita hasi bavunagura. My hip. It was a weird noise in my hip. Umva ibyo bintu byo muri karate rata nago bikoreka nkwereke kungufu ukuntu tutura umuntu hasi. Bose bari kwemezanya ko karate renze kungufu. Babonye kungufu ukuntu tubigenza. Muri nibwo buryo bwa chef. Bano baginga bari kunyeniraho. Haguruka bari kumumwemerezanyirizaho. Badunda hasi. Miyagi. Wabonye ubu n'uburyo bwa Miyagi. Reka nkwereke no buryo no twebwe bw'iwacu
iwacu muri bw'abahani urabizi muri Brooklyn bino tubyita guhohotera umwana. Good student. Uriya munyeshuri ararenze. He's had a good teacher. ni ukubera afite umwarimu mwiza. That's good. As he's a student. Iteka umwarimu aba ameze neza nk'umunyeshuri we. Buriya kugira ngo umenye ko uri umwarimu mwiza nuko n'abanyeshuri bawe baba ari beza. Pana bya bintu umwarimu yirirwa gukubita inkonji ngo uri umuswa oya ni ubuswa bwawe bwo kutamenya kwigisha. Buri uzareba ari igihe umunyeshuri umwarimu asobanura ariko umwana akaza kubifata ari uko agiye gusobanurirwa n'undi munyeshuri mugenzi we akabona kubyumva. Bivuze ngo amakosa saa y'umunyeshuri abarimu nimwe babi. Gusobanura nabi bamwe na bamwe. Je buriya kera nyigisha. Uri kumva? I tried it once on Connor already. Countered it. Hari umugeri nagerageje kuri Connor. Knocked me down when I landed. Yahise amagarika ntarawumugezaho. Aho ni sawa. That's how we're trapping our tiger. Uwo mugeri no tuzakoresha dutega igisamagwe. I have an idea. Mfite igitekerezo. Idea. Cyo gitekerezo. What do you tell him, huh? Wamubwiye ngo iki? Baby, Connor expecting the dragon kick. Connor araza kuba yiteguye kumutera wa mugeri nkuko wumuteye akawugarurira mu kirere. None wowe uramugeri nimba uteraga ngo ugakubita ku mutwe uzawutera yiteguye kuguhagarikira mu kirere uyituca munsi y'akaguru ke watake hasi. Ugiye kugerageza wa mugeri uyitucamo hariya hasi. Kick through it. Kick through it. Ubwo buryo ngo bagiye kuzakubita uriya musore. Uriya musore uramugera wuzi wa dragon kick yigeze kuhagarika. Ugiye kuwutera uhindura uburyo wabikoragamo. Mwana tera wa mugeri ukayituca bugufu gacamo hasi biranga. Biranga. You gotta get lower. Life knocks you down. Get back. Iyo ubuzima bugukubise hasi urahaguruka hakigoryo. I discovered this going through some of Mr. Kano gatambaro nagakuye mu bintu bya Miyagi. Represents kano karanga between the two families. Amateka y'imiryango ibiri yacu. Amashami abiri igiti kimwe. Kungufu na karate biri ku giti kimwe. Traditions into the future. Miyagi karate ndetse na hani kungufu. Akira. Kano uri kuzakoresha utsinda. Agatambaro nawe yambaraga muri za 80 mwana bashe kumutoza bari kumuforoma irushanwa agomba kwitsinda. Sensei irarusaka mutoza Daniel Han cyangwa se Daniel San niko bajya bamwita. Wa mugeri yaje guca abantu bikanga wa mugeri bita Dragon Kick bari kumutoza. How much longer is gonna go on? We mbundi bino bintu byanyu biramara igihe kingana iki? How is this helping? It's strengthening your quads. Bino bundi biramfasha iki bino bikomeza amaguru. Jinga bari kugenda babyina baririmba sha. Easy. Hold on tight. Yo. Katururi. Mwana kaza kumutoza inyuma umwe mwataka imbere ndamwataka inyuma wakaratari wakungufa inyuma bamuhato. Sari kwa nuwo bazahangana bamwise ngo ni igisamagwe we. Bazahangana ngo ni igisamagwe. Ibi filimi witonze. Yo. Baby. Yeah. Katururi. Mwana baramutoza kuramo ikote yongera ryambara. Yo. Let's go. Je. It's time. Show us Tiger Trap. Kwereke Tiger Trap. Uburyo cye cyangwa se iriya Tiger uzayita. Umutego umwana wa mugeri yarawuhamije. Wa mugeri yarawuhamije. The moment y'all been waiting. Uyu ni wa mwanya mwese mwari mutegereje muri benshi. The greatest city in the world. Uyu ni wo mujyi wa mbere mwisi. Hagiye ngo kubera urushanwa. Bebe. Mama yaje gushyigikira umwana. Mama. I know what you're gonna say, but I have to do this. Ugiye kuvuga ndabizi ariko mfite kurwana. Ndabizi. And you won't be doing it alone. Kandi ntabwo uri buze kurwana wenyine nje kugushyigikira. Amaje kumushyigikira. Yo. Bo would be so proud of you. Mukuru wawe araza guterwa ishema nawe. I am too. Nanjye nuko. Mama aje kumushyigikira. Munsi ni finale. Now go kick his ass. Genda ukubita akabuno ke. Mama ngo agaki. Gaturike nk'injogo. Rebe. Ya Jean. Bano barareba nabari muhekera cyane n'ikitwicira umunyeshuri. Dore ukuntu kibareba ikise mwana giye barananza ariko. Nururara arwanara. Nanjye wirushanwa. Charlie, ready? Shauri uriteguye?
Almost. Nabura gato. One more thing. Harabura ikintu kimwe. Esa kuro ka gatambaro sensei Russo yamuhaye. Sensei ntamo. Katurori. Mwana baje kumwambika ka gatambaro. Kubabonye za Karate Kid kano gatambaro gafite amateka. 2 branches. Amashami abiri igiti kimwe. Amashami abiri ku giti kimwe. Katurori. Yeah. Bebe. Mwana yinjiye hano. Umutima yatangiye kwibuka mukuru we. Yatangiye kwibuka mukuru we bari inshuti. Yapfiriye mu bintu nkiba amaze gutsinda irushanwa. Abishiye bo ni benshi. Yo. Uturutse Beijing China akabaje kurwana Manhattan muri New York witwa Lee Stafford Quast ko bamubatije we urandi rushanwa riri kubera ibi filime yeah. Go get him, Shifu. Genda umukubite mwarimu wanjye Shifu. Shifu ari hano. You know avayo. Umusore wacu iri joro igisamagwe tugite mu mutego. Ubwo buryo bwiza bwo kwica igisamagwe kugita mu mushibuka. Kona dide. Rebe kona vayo. Ni indwanya. Uri bugira amanota 8 imbere y'undi cyaga kubita undi kawo ni uri buze kwitwa katsinzwe. Bagukubita kawo. Ahandi hano ho kugera atahurajya muri Beijing. I'm not going anywhere. Nta hantu ndi bugi. Fighters. Irwanye. Tugani. Ugire muri cya. Aho yaramwunamira uyu ntiyamwunamira. Mwana afite discipline. Shoulder. Bose bashyiramo. Robi. Fight. Sidekick. Jana. Byose. Kura minota rya mbere. Yeyeyeye. Bamukubise spinning hook. Ni kura mugire bawitewe spinning hook. Manota abiri bayamukuyemo igitaraganya. Bebe. Tayigara kubita. Uyarongera ararodinga. Lifong bisa nkaho bimugoye guhangana na Kona Day ndi mugeri bamukubise side kick muri mid section. Hasi Tayigara kubita arareba arabangutse baramutabitse bamutamikana n'umusifuzi. Mama arumirwa umwana wanjye se ubundi akuraho undi ko nacuze. Acyana uri kudusebye. Shauri haguruka usubiremo indani. This is turning out to be a wipeout. Mama yarumye umwana wanjye ko mbona bari kumukubita nk'abakubita ingoma y'abaporoso we. Buri bibera mu myitozo nibera kuri tele bitandukanye. Mu myitozo bawumva urenze utarahura n'undi muntu witoje ngagutamika imfunira muri nyiramivumbi. Bebe mwana vayo. Stay balanced. Stay focused. Ubona abatoza ni babiri. Abanza do bebe mwana araborotse urebe mwana ari kuzamo tera igipfutsi biranga yamutamitse biranga ahitamo kubita yamfunira. That's a move ukara nakantu tuziranyeho we kamwe bitorezaga muri restaurant. Uracyarwana wigire wa mujinga we usana umujinya amubwiye ngo umujinya ni ugomba kumutegeraho. Urabe tera utarimwe kurane mwana urabanza aratuza kuri tayici ziwe arongera araakselera go araakselera firimwe naguru tumarye wowe go tamika menya arayakururiya n'umwana nibyariye amezi 9 kubise. Karaninjye wakamwijura ni karaninjye wakamwigishije umva batoza buri umwe ari kubeshya baranganyije amanota ne kurane bankubitiye mu isiti yanjye nahita mfite
umwana arabanza aratuza ashyiramo tayicize wegera tugire kiva yarakubita jejejejejeje bebe biranga umwana ari kumubara amufite neza amanota 4 kuri 5 birazamuka utanga amanota 8 undi arabatsinze bebe biranga bebe bose bashiranamo bose bashyiranyemo bose barumwa kubisa undi ku mutwe kandi bakubitaniye rimwe we buretse suri bamukubise ku mutwe Shaoli batangiye kumubarira hari bakubariye bakageza ku icumu butsinzwe utarahaguruka batangiye kwibuka ukuntu yatoje yakubiswe yibuka mukuru ukuntu yakubiswe haguruka wacyana we Come on, Lee. haguruka mwana wanje winsebye Shaoli mukubitiye imbere ya nyina ni nyina umwoshya 7 yibutse mukuru wamuhagurutsa yeah. Kick his ass! All tied up at 7. Next point wins it. Bebe, uri butere irindi nota rikurikiye ni uri butsinde irushanwa. Inota riri bukurikire hano niryo riri butsinde irushanwa. Let's go, Connor! That's right! Bebe, vayo! Tera wa mugero yarawubara wa mugero arawubara uburyo yigeze kuwuboroka arawutera iki kirawubara ndamuhagarikisha kakatu arawutera kiramubara kigiye kuhagarikira hejuru uca mugufi barawumutoje neza Jido Bebe kikiri mu kirere gatuza arakabomora mwana mukubise wa mugeri Bebe mugeri mwana yavuyeyo we filime wa mugeri kirawuzi kigeze kuwuboroka cyawuborokeye mu kirere kuri inshuro bamubwiye kujya aca bugufi go teye mu kirere ngo kiboroke gondiyene kikibitekerezaho kirangaje agatuza arakabomora Bebe filime uriya mwana ninjye wamwibyani Bebe papa yarumiwe mungu we baramukubise agira ngo ni umunsi wo kubeshya katurore manota 8 kuri 7 uyu yarababaye kiraguruka reka mwubikire mukura mumena umutwe kiramwubikira inyuma yawe we cyari kimwibye kubitasi ikigoryi we nzakumena isura amenyo yakuri Shaoli ricese rikamukura amenyo baramurebye ngiye kumukura amenyo hano ndagufite ngiye kuyakura abantu bose barumiwe mukura amenyo ri kumbe yakubise ku ruhande ikigoryi yarakibabariye cyo cyari kimutunguye ariko cyo yakeretse kakiruta arakibabarira yeah. Utsinze winner wibutse ushaka kubetinga ku mikino yose iri kuba kampani ya betting irenze bayita winner atorore mwana yaratsinze katorore Shaoli ni aratsinze ahanyuranye umucyo urabikoze We did it. turabikoze yeah. Ri Hey, my hand. we akaboko kanye muri kuka we
Mwana hano aramuteruye we yatozaga ngo ni mwarimu we. A1 respect kabisa. Bose ni ba sensei undi ngo ni shifu. Umwana utsana irushanwa yararitsinze. Filime yacu nubwo itangiriga ntugire ngo irarangiye. Karate Kid ni kugasobanura films.com. Filime yacu nuko igenze. Imana ibaho umugisha baguza abonema mwese ntago irarangira. Irarangira. Arakwereka. Thanks for waiting, everybody. Mwese mwakoze gutegereza kubera gutsinda irushanwa ry'umwana byatumye abakiriya bamenya ahantu habikora ko ziriya pizza arizo zatumye atsinda irushanwa kwamamaza birakora. Wa mwana watsinze irushanwa ahantu atanga service pizza ziriribwa niba bari kurira. Looks good. Yeah. We're gonna miss you around here, Shifu. Uzagukumbura Shifu. Wrong hand. We ukoresha ikiganza kitari cyo wamugingo ni gutya. We open the third location. Uzaza dusure muri Beijing. Jackie Chan. Iramutwika. Ni muze. We got a delivery for you, boss. Boss, hano tugufitiye aka delivery. Yarebye amazina yanditseho. He's going where? We delivery ngiye he? Igiye. Pizza for Daniel LaRusso. Bari bakoherereje pizza kwa Daniel LaRusso. Ntago nje nigeze ntuma pizza. Thank you, sensei. Warakoze sensei kumbi bamwoherereje pizza. Kuva New York kandi ubwo ugeza California ni kuri Los Angeles. Find me. Nukenera ubufasha aho uzansangura hazi. Yeah. By the way, you're $1,100 plus tip. Ikindi ubwo twishyura amadolari 1,100 hariho na tip. Nice guy. Sawa, muri abanyabwenge kabisa. Amwereje pizza. Johnny, you gotta try this. Bite Johnny. It's the best. Gwe pizza uryase. Bara cya kigoryi cyo muri kompura kayi bari kumwe. Reka twirire pizza man. Si byose? I'm telling you. Man, turye pizza ariko ntahangana ririmo. Dude, that's it. What? Our new business idea. What are you talking about? Ariko ngize igitekerezo. A pizza place. We call it Miyagi Duff. Waretse tugafungura shop icuruza pizza tukazayita Miyagi Duff. No. Si byo? Get it like Miyagi Duff. Miyagi Duff, no tukongeraho Miyagi Duff tukajya ducuruza pizza. To pizza? To Mr. Tukajya ducuruza pizza tubikora Mr. Miyagi. Mr. Miyagi ntabwo yakundaga pizza se. Uyu ni cya Johnny bamwita Johnny. Miyagi-Do. Miyagi-Do. Pepperoni's your best defense. Pepperoni nibwo buryo bwa mbere bwo kwirinda. Slice for Miyagi-Do. No anchovy. Slice ya mbere, slice ya kabiri cyane. Mbega urya slice ya mbere, urya slice ya kabiri. Transporter. This is a $1 billion idea, LaRusso. Mani iki gitekerezo gihagaze mu miliyari kabisa. Miyagi-Do. I was on, I was off. Uramubona? Olive on, olive off. Wabona kandi ubwo tuzareba igice cya kabiri. Johnny kuva muri Cobra Kai ndetse na LaRusso batuzaniye Miyagi-Do. Utazacikwa n'izindi zose zasohoka n'ibindi bice. Ndaje dukomeze n'andi mafilime. Weekend filime zose ziraba ziri kuri ya website yacu. Ciao. Nuko itangiye transporter. Umutwazi ariko ko bisa nari kuri banka kandi inzugi zirafunze ni kuri banki mu gitondo. Asubuhi. Subuhi ndajya gukurikirana aya magambo yavugiwe hano. Banki neza ni ku masaha. Saa 4 zuzuye za mu gitondo. Kori UN arabasotse n'abajura. Genda. Barakwereka wari uparitse imodoka. Pulaka arazihindura amenya nawe ari umujura. Barinjira. Tangira. Yabaze twavuganye ntwari biro 240 gusa. Bwiriza rya mbere naguhindura imipango. Cyo twarinze ibitekerezo. Ndamutse njyanye ibiro birenze ibyo napanze hari igihe sasi yarenga twaparikaze. Turamutse duparitse ngo sansi hari igihe abapolisi batubona twaba twerekana. Mwizere neza akazi ngiye gukora ko ari akazi katoroshye twumvikanye mbajyana ndetse n'ijye mbajyanira ndabikoze. Muhitemo munyice cyangwa se mu buru twari imodoka mwana cyangwa tugushyiramo polisi arasi igicucu ndatwara tukangizwa irange ushobora gushaka gutangira wakiramo iya mbere akajyamo rivansi ukumva gatani ninjiye ikagonga moteri simva twavuganye ibiro 240 sindenzaho bagabanyije imibare barasamo kimwe mu bijura n'abajura ubwabo ibiro biragabanyutse tangira imodoka ko bweze mpamvu ndatangira mbere imikandara urabona abajura uyakorera ku gihe ibiro narenzaho imodoka igomba gutangira batinye ko polisi bafata aya bus the one ni karekuye umusore yashizemo polisi komeza kuri banka abajura bagira ubwenge n'abakoboyi muri abagabanyije n'umubare wabo bakugabana imana dore imodoka ni BMW kata agakata subizamo anakira gatatu gukamenya ko yari yananiwe aratwara n'umutwazo w'ibintu n'abantu yaratwaye abacika cyo kumbe dore murundi sasa murundi ari warumwa rwose eba na yo ni murundi neza yavuyeyo
barakwereka imodoka yaraje araparika ni umusore muto fatira ndajya gukurikira amagambo avuga ari seriye ku cyakora n'umutwazi w'ibintu n'abantu urarengeje andi nakahimbaza musiki umva ukumvikana kwanjye namwe yarenzeho nashakaga mufata yanyu mutazabona aho munyitwariza mushakaho mwahera abantu ndabiyamye barasote kandi wagicucuza ukuntu badukururanye yarabarebye bafite akamodoka ko ni indwanguruzo akamodoka kabodo ni indwanguruzo ngo buriya disi nabo afitiye baratangiye asigaraho yarari ni umutwazi transporter ibintu n'abantu aratwara babayo si umujura ariko baratwara waba uri umujura waba uri kigingi ntibimureba yabatumva hano hari uwaje kumureba aravuga ati mukuri ntangazwa n'uburyo umugabo uburyo yifatamo ari nako afatamo akamodoka ke ni ukuvuga yirinda bihagije n'akamodoka kaba kitayeho karera muzehe biramutangaza wagira ngo yarwaye inzoka niba ushaka wije dusangira agatabo uramubona muzehe arirwariye mu nda hameze nabi menya arwara kwa mibe ariko tudakajije muzehe yatangiye kumusobanurira mukuri hari undi musore yarazi mu myaka yahise amubwira n'imyaka yariyo yari afite akamodoka nk'akawe kandi azi kukitaho abasore nkawe mukuri kuba ufite imodoka imeze itya bakunda no gukunda abandi b'igikundiro nkabo muzehe atangira kumuganira gusa buri uko amuganirira arasa n'uca migani yabate mukuri mu bashoferi bose urantangaza uzi gutwara hari aho wigeze umbona buri munsi iragenda ariko ntiwamenya ko inava mu rugo irera de ni umusore muto muzehe yafashe inzira yishimira umusore ndetse n'umusore yishimira umusaza ni umupolisi yahoze ari umusirikare barakwereka asubiye mu nzu yiwe transporter hari amabwiriza uraza kubitwara ni hehe nta mazina nkeneye y'uwundi bubiye arandika ni ibintu biremereye bite ni ibiro 50 bitarengaho arandika uze kuza mu gitondo cya kare bwo bitora saa moya yuzuye ibiro 50 ubwo ndaza gusaba amadolari 2000 iyo birenze muri 50 ngusaba 4 muri aka kanya ajya gusaba 2 nanone ndagezeyo umuzigo ubone kunyishyura shigaye igicura cy'inyishyura none haramubwiriza oya nayo turumvikanye muranyishyura igice baramushashe kashi ni umuzigo agiye kujyana ndetse afite amabwiriza ye najya afungura mbika uze ko umusore uvugisha ukuri umva ibintu byerekeye no gutwara ibintu n'abantu iteka umuntu abasiriye mu kazi ke aba indakemwa mu kazi ke mu gitondo cya kare saa moya yari yagezeyo niwe agomba kuvana umuzigo uyu uremereye ibiro 50 ni umutwazi transporter kare bamumweretse n'ibiro najya areba mu gikapu najya sobanurirwa ninde agiye kubiha we bamubwira agiye kubidepoza nizo nshingano yihaye kugera hano kandi yumvisha hari imidiyo ikomeje kujya inyuma ko naba nanjyanye inyama zikizira arafungura ngaho ni igikobwa cy'igishinwa kandi aramurebye ni igikobwa cyiza kuva mu gitondo ntazi cyajyanye Shuki niwe amazina y'umukobwa ngabo uduha bwakomeje kujya mbere yifatira isafari sasa urugendo ruhire nyuma y'ibyo ni umutwazi w'ibintu n'abantu kongera bumva imidiho mu modoka ariko se twumvikanira ba boss be ibi byarimo ra yaje guparika hano filimi itangiye ikomeza transporter kubera iki atwaye uyu mukobwa arazira iki kubera iki uyu ari umushoferi transport utwara imizigo ibintu n'abantu ndagira ngo ukurikire yahoze ari umusirikare umva nutavuga ukora ibyo nshaka sindi bukwice sibyo shaka kujya gukojowa ndakubarira umunota umwe atangira kubarane ku masegonda yaramuhaye umunota abaza amasegonda amaze kumusoreramo naye yahereyeho yaramanutse kujya kureba iki gikobwa aho bigeze rero kijye gutuma banyima igice cyanjye bamuhaye igice ngo nageze ava mu ikindi gice cya kashi kugera hano kandi ku modoka ye umutwazi sibwo asanze abandi bagabo hari ibintu bibiri byo kurenga ku mategeko nkubise n'abantu ibyo ntabwo bibamo mu nshingano ze ntabwo bibamo musore mutahana azanye imodoka menye rero bamubwiye ko agomba kudepoza umukobwa niwe agomba kumudepoza azana urukapu kandi arabyimba siwe nyama yarwo yakwigira akaja ngo bamutinye mwibuke bamuhaye igice cya mbere igice cya kabiri hagejeje umuzigo amaze kuwutanga barahemba ashyirayo transporter niko nibazaga niba ushobora kuba wagira icyo untwarira ugenda ujya mu mwene tuzakora nawe bukera kiriya gisore ndagikunze rwose ndagikunze ahinduramo nk'umutimbwe mwibuke no mu rugendo rwe arimo kuza yabanje kuruhuka saa sita nanone yarongera araruhuka agomba gufata inzira agasubira mu mujyi bisa n'aho hari mu cyaro imodoka ye iraparitse nazi ibyo bamuhaye afite amabwiriza yo kutareba n'iki bamuhaye arimo kujya ku modoka ariko yaraturitse arimo kuyijyaho mwari wo muzigo bari bamuhaye sike ngaba dore uko bakabaye nibo bamuhaye umuzigo ngo awujyane nawe yaraje yanze kuvuga baramugira ariko ngo kumumviza iki kandi yapfuye
barakwereka igikobwa aho kiri icyo yashaka nta nubwo akibonye kumva urukobwa rwagarutsemo icyo ushaka gukora ni ugukamura icyo ushaka gukora ni ugukamura yarajyajugunya mu muhanda hagati arikomereza yaratwaye kugera nuko bimwanga mu nda uyu mukobwa agomba kuba ari no mu byago umutima nama iteka urabwira yarongeye asubira inyuma hari ikimodoka yarahoreye mpaka iwe afite urugo barazamukanye muri sari we ni umuzigo sasa rero umukobwa ntaragera n'ijambo na rimwe avuga ese umukobwa arazira iki niwe bamuhaye nk'umuzigo bwa mbere ngo ajyane amaze kugezaho umukobwa bamuhaye undi muzigo umusore yendaga kubipfiramo kubera iki karakomeje ibuke baramubwiye ngo yafunguye umuzigo bamuhaye ati reka da ndagira ngo ukurikire hano aravuga iki arabaza iki umukobwa ese baravugana cyangwa yanga ndahari kuva muri the one umukobwa yinjiye mu bintu by'umusore yose ari umukomando w'umunyamerika afite n'imidari bagiye bamuhemba atari yabivamo ngo atangire akazi ko gutwara transporter umukobwa yagiye kuryama yumva nyir'ubwite asa n'ukanguka kumbe uyu warabyimba bwa nyama yarwo no kubyimba do yaje kwa muganga mwibuka umusore bamaze kumutaka igisasu yari yasubiyeyo aho bamuhaye umuzigo ngo awujyane urabyimba ngako karabyimba byo basi abarapfuye tugaruka kuri transporter umutwazi dore nguyu Shuki niyo mazina yacu ibi nabivanye mu murima hanze sinamenye icyo uri bukunde niba ari agakawa cyangwa akajyana ibyo mbi nabitetse bataravuga amasaha muza naseka navuga narira nababara yaramwiyatse uba Mr. Frank. Oh, Frank. Is your invitation for coffee still open? Sure, come on. Muzehe yishimiye kuba amusaza sure icarire hano turebe ko hari icyo byatanga. Muzehe yatangiye kumuganirira. Muri uyu mujyi bisa n'abanyabyaha bagenda bagwira kandi muzehe niko kazi ke n'inshingano zo kuba yabarwanya. Umupolisi gusa amenya agira ikibazo cyo kurwara amibe urabona ko n'amaso yahonobereye. Uramubona baraganira yarongeye amano ku mata. Ni nka yanga neza. Karakomeje uyu musore n'umeze nka yanga karakomeje muzehe yatangiye kumuganirira gusa nanone bakaganira n'ibyerekeye n'ibi byo kurya bariho bwira imodoka yahiye ite muzehe yari yabonye plaque imodoka yarahiye umuntu ntiyigeze amubwire kandi umuturanyi akaba ari n'umupolisi ntaba ari icy'ingenzi namenya ari icy'ingenzi nakabaye narakubwiye umupolisi afite inshingano ze zo kuba yamenya byinshi birenze kuri iki kirego ibindi bice babijyanye barageza kuba bashakisha n'ibihe bimenyetso bya bitandukana n'ibindi imodoka kuki yaba yahiye umusore uramubona agenda ibyazi natinya nibyimbisha kuko niko ateye akadako kahaye rivansi umwitangirizo muzehe ari ku kirego cy'abanyabyaha bakomeje kwinjira muri uyu mujyi abanyabyaha babaye benshi umva kuva waza mu buzima bwanjye nari nitondeye ibintu byanjye nibwo bisambye nafunguye umuzigo ariwe wari igikapu none ibibazo biramvukira imodoka yahiye polisi itangiye kunkurikira wa gikobwa we ndagushyiramo ingumi barakwereka sasa inyubako dore nuko uteye ni inzu nziza n'inyubako nziza imodoka ntabwo yari yamutwitse bashatse kugira ngo apfe yari yafunguye igikapu asike kuko yabonana n'igikobwa niwe wabazanye reka da sawa zivayo dore abagabo hanze umukobwa baba bamushakisha iki kuki umusore wenda kumwica ndagira ngo ukurikire yanga nagafashemo nako muri the one uburi uko uzajya mva the one amayoberane nayo bimenya ko nta wasi izo bakubwire ngo kandi hari abanyamyaka babaho ngo reka da ngo ni amagambo ushaka kuva yabonana n'igikobwa gabo ari kumwe n'umukobwa atazi ese biragenda bite aramubariza he yavuze ati mbaza ibibazo ugasubiza ibibazo nabaza ngo urenzeho ibyo yamubajije n'ibyo umukobwa yashubije kereka ibiganiro bisanzwe niyari yajya kurengwa mubaze baraguhigira iki nabimubaza yanga ndahari umukobwa navuga icyo bamuhigira ubusobanuko burahari ni ukuva muri the one video library savari ndajya nkurikire aravuga amagambo cyano yarababaye nawe nuko nyine umugabo babara hanini hari abagabo babara n'ubu wanamenya ko yababaye ingenzi namenya ari icy'ingenzi nakabaye narakubwiye waje ute ninjye wamuzanye imodoka imaze gushya kumbe imodoka ya koko yindi ndetse yasize amaze kurwana polisi afite inshingano ze zo kuba yamenya byinshi birenze kuri iki kirego ntabwo yigeze abona imodoka y'uyu mukobwa yagomba kuzana yazanye umusore ese nayibona unati cyane arazana muzehe ni umupolisi wakora iperereza uko bishobotse kose uko bigomba ariko imodoka z'abadage muzifiteho ikibazo ejo bundi wari ufite mnuza bemuwe uyu munsi wagarukanye Mercedes ayirungurukamo kandi ibitsinga babiciye mwibuka ajya kuyiba iyo nta contract yari afite muzehe abazumva ibi ngibi biraza kuba ngombwa ko mfata iki kirego nacyo nyiga ndamukunda maye akagatangira kumwishyiraho kumbe karipangarika mwibuke bakazane muri butu kandi iyo gakomeza kumurusha na moteri yagashyiraho kugira ngo babyigane kaje gakubita n'imigeri imodoka yabaje ibindi bice baba babonye nari nibagiwe
urakora biki? Ndashaka kumenya umupolisi ageze mu iperereza rye niki yari amaze kubona hari birego yabariho yabatumva urimo uravuga yuko nabanza ugira gusa rye byangombwa kandi umupolisi hari icyazi yagiye muri mudasobwa ye Mercedes Benz umusore yaziyemo muzehe yari yayikuruye ndetse n'ibara ryayo ko yari umukara yari yabikuruye nawe yari yahereye ko gukurura neza bageze aramashyi abantu benshi bagende muri ya modoka umusaza yari amaze kubona gusa nigeze ababwira ngabo byabaye ngombwa ko basohoka umusore igikobwa nacyo gifite ku mashuri mubyara wanjye afite agahoteli ugenda ashobora no kugutiza icyumba byaba ngombwa ahantu hose huzuye yaguha n'inyuma ukarara mu gikari acha twakashkoresha oyo urakoze agakobwa karayakuruye umukobwa arusha abasore pete ku mafaranga kahise kanaparika taxi agakobwa gato umusore rikomereza urugendo ntabwo azi umukobwa ninde ugiye uba ngugira inama birarangiye yatangiye urugendo agakobwa biramureba nibindeba nabaye umunyamahirwe yabaye umunyamyako niyanyishe fata urugendo ugende ndakwiyamye yatangiye urugendo agakobwa karamureba hari abantu magana bagiye gupfira muri kontineri yageze hano yumva ibintu umukobwa mubwiye atigeze amubwira biramuyobera data bavandimwe banje ubwato barahagera uyu munsi hano muri Amerika bagiye gutuma data b'umucakara kiriya kigabo nicyo cyonyine kizi nimero ya kontineri kugira ngo nazagira icyo mvuga niyo mpamvu bashaka kunyica ukuri wabonye amashusho mu nyubako yanjye ushaka kujya mu gambane none utangiye gutega ubutego bwo kumbwira za kontineri hari abacakara bakibaho muri iyi duniya umukobwa yararize ntabwo ari buri kimwe n'amabeshyo amarira yaturutse mu mazuru no mu maso ibyabaye mu nyubako yawe hagati yanjye nawe ntabwo yari amabeshyo menya ko aranamukunze kuko nibyo byabaye hagati yabo filime irakomeje yabaduva wari umusirikare watojwe gukiza abantu kiza abavandimwe na data umva shaka abandi wishyurire bajye kugukorera akazi wa gikobwa wasanze nitwarira tagisi irahiye uje wanjye harahiye imyaka niba ari wowe ugendana nayo niba imyaka igusanga dore uyu niwe musore uri inyuma ya byose barakwereka dore nguyu ahari niwe musore banamuvumbuye umusore yanamubonye niwe nguzi nimero ya kontineri igiye kuzanirwamo abantu bagiye kuba abacakara napfuye rata nabahize cyane kobwa yinjira mu bikoresho yinjira mu madosiye yabwiye umusore ko ngo abantu 400 bagiye gupfira muri kontineri kuki ushaka kunyita kubera ko afunguye igikapu kandi amabwiriza yawe ngo nagufungura igikapu wagira ngo nkore ikintu kukwica nzize igikapu kweri kandi dore igikapu ngicyaho kipi umvanya kuba transporter utwamutwaza yewe ndayitamo nyica nona niba wakumva kutambira mu biro hanyishire kagira inzira no mukobwa yari kobwa cyakubwiye iki ngo tuzana abantu batubavanye mu mahanga muri ya pass filime witonze dusobanura ijambo kurindi kwezi For Rome. Amukore ari hano ibibazo bigiye kukuvukira mbere ya Babylon none ko atajya kumucakara moya bwa bazakara ni boss barenze n'aba ba boss mbere y'uko bwami bukomakomeye muzi nyica niba utabikora mbere y'uko za piramide zubakwa mu Misiri bamushizemo aragarama polisi irinjira ibona Captain nishimye kuri hano kirinjiye gishaka kunyinjira n'umwunganizi wanjye tumushyira hasi turamuruhukije abona rwose abarinzi nibo bikoze yakanga utazazi nawe ari kumara inyuma y'amapera beto n'abantu bambere mu grupo kubagira nabi bamukubitiye mu biro byabo ntibamukubitiye iwe umve ko rero icyagiye irimo kuba birakomeye kubona koko umusaza arimo gufata umukobwa we gusa namenyetso nari mfite ndetse kandi hari gusa nawe nukomeza kumbwira ukambwira uko uyu mukobwa yaba yarakubwiye iki n'iki cyo umukobwa arimo gukora muzabavuye bamukwezi umukobwa ibyo avuga boro kandi mwitoza ni umukobwa muri bato bagiremo mushako n'umuyobozi bagiye ku ruhande kubwizo mpamvu n'umutwazi yumvikanye n'umusaza kugera hano bamuvanye byari byakomeye ku ruhande ariko nuko twaraja wari wabase iyo mushyira imbere ukabyigana na moteri nibwo ari kumenya imodoka kuko moteri ziracyuha kandi yakoresha abasirikare fotogami kamure kuri uyu musore yagomba gufata inzira ajya gutabara abantu aricyo yari amaze kumenyera yakwanze na muze buryo asohokamo yafashe inzira birahera katurore ni umusirikare ntavuga menshi yahoze ari umukomando yakoze ibyo kwatabara abantu nguwo yakitayeho transporter yaratwaraga ibintu n'abana ariko bamusenye baramuhemukiye kandi hari abantu iyo ukoreshaga iryo kambu ryambaye amatayimoni 6 akomeye ku isi yakwinjiragamo ari bwa bugege bwa cyabakanga muhagwa akagomba kuniza muri kugira ngo ntiyaraje kwinywera esanse hano cyari ryo buye ryambaye cyane ry'abagabo
ubwami bwakandaga turakiza ariko mwabayemo twashatse imbabazi byabaye ngombwa ko mujyana dore imodoka ngo barazigeraho vuba dore ngo barazigeraho vuba ashaka kurekuza abantu arashaka kurekura umukobwa arashaka kurekura abarengana bari muri ba kontineri ngabo kandi abakanga imbere transporta ikamyo zo kuzitwara kuyatwara kandi akuzirira mukanya imodoka yajyana itunganya arabizi ko harimo abantu by'ukuri isemo amadayimoni abacakara bari benshi etaniya birabonetse we ni umusore imodoka yarayitunganya gusa umukobwa aracyari kumwe na se yafatira ibirere usaba icukuye yacuruzaga abantu yavanaga abantu atari n'ihene abantu bose bahuza kuri batwarira muri kontineri inkozi uko nshoboye yari akiri data baraje gutabara umureke icyo bari bakeneye abaturage ni intwaro yakoraga na gatoya abantu umwanzi wacu turamuzi abantu batari n'ibirayi ukajyana muri kontineri umukobwa yabonye ko nta kundi byamera ese murabakuru ariko muri rwanda basaniye teniya mu musaza bakeneye n'umugambanyi umusore mu rugo barimo gusoma neza yabanditse kuri internet agiye gushakisha asanga ko muri Afrika y'Epfo umwami aragushimiye igendera avuze medicine ariko hagomba kuza n'ibihembo bifatika ubwo ni ibiceri jemwe umwami yavuze ko uzacukura ibuye azamuhemba ugomba kujya kumushyira hasi n'ikindi tuzagambanira abandi bakora nkaho bari muri system urashaka ibihembo sha umwana arareba cyuma umwami aragushimiye kubera serivisi nziza umuhaye bisi yitwa ndagira ngo ukurikire ka telefone mwari muyitegereje nawe urashaka igihembo cy'umwami baraga kugutora niba ubishoboye muri iyo nyubako oya umwana wanjye yemeye imbabazi z'umwami nta gihembo cy'umwami cyane muzafata n'imbunda nimuzi yanyu nasohoka turi wikendi uwo mwana witeka ntabwo uzahura nta mutekano ugeneye ndashaka kwibohora dushyizemo nk'abacakara umwami twamukuraho tukayobora ni benshi bagerageje gukuraho ubutegetsi buri mu bituro byabo kandi ugera hasi muri depo ntabwo hakoreshwa na wundi mu gucayo ibyo ukora byose wihute uraza kunsanga muri parking yo hasi hari umuntu bari bakeneye byibura ko yabazanira ibyiringiro muri nubwo ibyiringiro byasaga nkaho nta bihari dufite intwari nyinshi ahari kwishyura ukizana kwacu ntabwo byaguma ari inzozi umwana icyo kintu yakoze niki yaraje acapura umusirikare ryabuye acisha mumufate we atwaye tenium niba uyu mwami yari akeneye mwana tangira kwigira intwari afite dufite intwari nyinshi umwami twamukureho igihugu tutakiwe mwana yaje kwigira intwari azana ryabuye umwami akeneye imbere y'abandi bacakara ibuye rya tenium bose bakora ikimenyetso kugumura abaturage bangisha ubutegetsi buriho cy'umwana King Acton yamenye amafuti yakozwe n'umwana arategeka ngo uwo mwana bamuzana hano umwana bamuzanye ushaka kugumura abaturage bari bazi ko bagiye gupfa bapfiriye kwishyura ukizana kwabo ariko babonye igitangaza umwana bagiye kumubanga umutwe umwana yarabuze bagiye kumubanga umutwe umwana yarabuze umwana yashyize hasi agiye kumubanga inama y'abakonikoni yarateranye bakaba barinzi bisi watoranijwe n'ugiye kongera isuka yishyira ku murongo uwo mwana bamuhaye imbaraga z'ibigirwamana bya kera imbaraga za meri za atemu shazam mwana ngo bamugize champion ugomba kurinda ubwami bereza iryo kamba sha ikamba naryo ryari rimaze gukorwa ryagombaga kuzana abadayimoni urifite ubwo champion yageraga mu ngoro y'ibwami aje guhangana n'umwami King Acton yari amaze kwambara rya kamba afite amadayimoni menshi muri iyo ntambara yarabaye ariko irimbura ubwami champion niwe watsinze abakonikoni basigarana rya kamba bararisha rya kamba ryasambaga ngo batazagira umuntu wongera kubibona champion niwe baramubuze guhera uwo munsi inyubako ya muzeyi turi imyaka ya kera niho tuvuye bikaba kwereka kandi akakora umunsi wa none kandi akuye umunsi wa none yoboye n'abasirikare b'imagurwa bita intergang batatse kandi akaturika ikora umunsi wa none Whenever Kandak needs him most, the champion will return to restore freedom. ati kandi akuye umunsi no kurikira intergang ndetse nibwo bakeneye champion mwinshi gutabara mu myaka ya kera ubwabe bwari bwarakoronijwe uyu munsi ntabwo bamubona agazatabara ku munsi wa none ayobowe na ba Masina Ruiz igihugu cy'uko Kandak kwereka bameze n'ubundi nk'abakoronijwe mu myaka ya kera werekana ibyangombwa hano intergang bayoboye
yuko datapfa kuko nta kintu usigaranye ku isi niyo madokimari ibyangombwa byose birimo mbonye abasuka bishe data nibyo nzi arimo arashakisha abashwa bishe yaba umunyamahirwe aramusaba ufungure n'inyuma turebe imidani we ikibazo yafashe karimbunda mu mbaru utangira gusa arangiza araryama bari kwinjira muri kandaka arakinguye harimo amateleviziyo twe dukora ibintu by'amashanyarazi nderike teki ni amateleviziyo y'abakirana n'igihugu hafu hari icyana gihaza imvange ya mukecuru warusi wacana wicyo umenya ahantu uri kwiruka ugana ariko buri munsi urambura buri munsi ariko mubwira ati ibyo bintu utari subira ku murongo mwana njye ntabwo ndi mwana ntabwo ndi ishimi yawe shisheni wowe icyo uri cyo uri umuntu waje kutubangamira mu gihugu cyacu icyo mwaje kwiba ni ubukungu bw'igihugu cyacu nta kindi cyabazanye warangiza ugatondesha n'abantu umurongo bari mu gihugu cyabo waraje kubiba wareka tukigenderera cyane cyo tugicoka kugira ngo ube mubere mu giti dufatanye hano sirikare kimutesheje gahunda uvana mu giti mwana ajya kubana mu bibazo byose yerano yahise abona mesaje ubwo ruri guhiga bagomba gufunga sura murayibonye Adriana bintu ni so kubutiri wa mugore bakeneye yari akora amashanyarazi akora amateleviziyo n'ibiparateyi kandi cyane ahantu kuri buri wese waba ufite byaba ari cyane no gukira bose tonight is your lucky night rijoro ni ryawe ry'amahirwe ifi ntabwo rimeze neza agenda bacukira hano hambirwe cyane bita n'uburakari bari kugenda ku muhanda wose cyangwa imodoka zitwaye kira mu modoka n'umujinya akagabo kari hano byasatama imodoka ya hano niyo yitunganyiriza ibikoresho bafite hafi na makanika akenera nta muntu ushaka ko amumenyera afite uburyo ateyemo iyo agiye guhaha buri muntu wese agenda atunga buri wese ko ntawamubonye dore ngo mu nzira agenda kumbe kagasore kamukurikiranye kamakina yabuje ushaka iki ndabizi uri muri kuri giti muri kazi ndabizi byawe kiremwa muntu cyahawe imbaraga z'amaji ariko imitima yabo yaje kuganzwa irayenda uranyigisha ibyo yakwigisha kagira imodoka komeza usoma akagabo kamwihambira karamubwira ko gafite akigisha imbaraga zidasanzwe zakuwe muri iyi si ziza guhishwa hano na n'uyu munsi nawe uraza yakura bivuze ko hashize imyaka 5,000 ry'akamba rya samba karimo hano ugira inama follow what it tells you ngo kurikira icyo umutima ukubwira kurikira icyo hano wakubwira mu mutima Ishmael ari hehe uzaba amahoro yaranzwe aratakina uza batungira ko byasanze kamugira ndamushaka Ishmael ari hehe ujye gushaka Ishmael kamunetse atarakamera kamwihambira umusaza n'abakiribuka byinshi ya musaza yaramutuje kiraho karyamye kumwe kitwa panisha gapfukamutsa mu mazuru cyasigaye matwi baza kimeze neza bandi bagiye gushaka ikamba rya samba kirana abona umurambo Samir Samir wari ugiye gushaka Ishmael show time ni gihe kimwe kumyere ko Samir kinzi ndashaka kwereka ibishoboka muri bishoboka kinza bit kiraho babizi neza ibyo nkora banbanshi rufa uri chatu kumasa yo abachama pisa abachama uvuye muri Maryland yabonye gusa kwa leta maze ujya muri Miami niho warangirije gusa nanone abakobwa mwagiye mukunda nabo benshi mwagiye mutandukana urumva ari kinakuzi Samir ari he hanyuma kandi muri akanyu kuzinya umuntu wishe claustrophobic atari kwinjira muri system arwaye nyine claustrophobic ni indwara nyine umuntu afite cyangwa se kugera ahantu hasa nk'afungiranye nk'ahantu bashobora no gufata akayaga hanze ibyo bapimpi ntabyo bazi